de to nioma e na me di kogu mu eti emu ho no na me nya adwuma wo patase won so no wo di traffic so ntimi ko na manager ne ka asem like said me ba no me ye late ntino ntimi ne me nya adwuma biem eni oyi medi to oyi medi na me ti fie na di adwuma pa che na ye boutique adwuma okay eti na me ti fie na madam for ge bi besra me ena o ka che me se opese obetena me nche na me se okay ena me so me ka che fi wa ne se me nya adwuma bi a traffic ni ti ba bi a me ti ni ti wo se me ye de me tu na fi an ka se me na ma ka che ni se me ntu dia na sa me wonya me sika na nya de e ma me enti age se me ko nti obi be je dan na no disika na ye de ama me eti me di madam for na chi me ko kro bi a ye frɛ ho ajo so bran ti me ne ko ajo so bran kra no ena me hu abrantie bi ne ye frɛ ne Ben ena o de to madam for nim se on ka nche me se o pɛ me so ode to madam friend ni madam ka so ndo ntimi nye den enka madam friend ka sa asem ti na onu ankasa bai na obeka kire me say afia me pe wo na me sa se wo pe me dia na fa me ko kire wo maame e na ode me ko kire ne maame e na o maame se wa ba tenase e na o mo je me e na yeti ho eti enya 1 week e na me je ne phone na me hu akra bi na me hwe na me se Ben akra we de ye wo dai e na wo se ye wo fa se na me se kan kwa na kwa na wo sew e na wo se ye wo ba etwe na aka no kwache me so yo ba na so okay nice eti na de chie se ni 3 days because na afa ni menya be wan ni 3 days e na wo benya na me ne mada na wo se afia me pese wo koja me ne ekọ wo ba ne ho eti me ne no ene madam for girl no e na boy bi onu akasa ni nwa efe na esuo madam for no se efe na ama ene yeti na ka ni ye ndu krom ho na ka ni konya accident ka me nku a akami wona me maame musu ni ba bia me wo wo ne wo boy me ne boy no ena ama madam for ama ena boy ni nia no boy kwa hwe wo boy ne ba no ye ndu ho kwanti kwa me nim ho ye nu woni ka ni nya accident ena ka no times ni nam wiem ka ni nya se kenya me nko abi kwa de me collapse ye na me maame musu no mo nim ba bia me wo boy ni change me chip o maame obese me tere maame mo nko anka na maame mo nim ba bia me wo ena afa Maa Akos eti yes anu na omo de me call hospital o maame na na share me eti yeyi me fi hospital na madam for ne ba na obeka che ni say Ben me pese me mama afia ko me na me ne ba nko ba na ko bewu ya aka me ne ke bi asema de ato me o ka che madam for ne say o ma me nye de enko ena one ne maame na share me nti maame nka me ni maame mu ni ba bia me wo eti etiti maame ba na boy no oni sika kura woni ho okodo okotu banche mi ama ni 20 cedis na wodi aba na wodi adidi anu mmera ne maame abre na duane edi ne nyina yenye bi edi boy na waso pa boy na wase me pe na ama se ase o ma won frɛ Maa Akos o ma me frɛ me maame na me bi bia maamo no onya adwuma okotu nkrofo banche okotu banche no abre me 20 odi sika ba yama ni 20 cedis ne nyina yedi ato aduane ne edi na anu mmera ne maame anu aduane edi abe no ma me bia yede yani yede Zahara enupa no yede abadwa so nti ma wonsa enka enro yi bi Akoma FM enfama boafo wei ene aboafo nka ye wie wonom aso yasene na hyene so ema me se eye Joseph fashion wie wono ena ahyematade efrida dwada erikosi ni fiada so atade enya ready made na mom no Joseph fashion ne nsa no Josie ewo bom so woni meet me there sports no ene di hwene mu fra Joseph fashion sesia na ompem
mpamburo nyantade wo mantade ukunu ntade wa yere wo ntade wa dofo ntade momfa nkosum Josie Fashion obepempa mama kama kumasefo Josie ewo bom so wani meet me the sports no ene di hwanu Frejo sisia ewo 0243 433 465 0243 433 465 yawo update ewo ho na yenko program no so emu no na nakuya ene Pastor Julius beba beji adwa na wo mo de update no de owo bia ede amayenti yenko na yenna no efiada ye program o na na ye toa so ye ne mafia ye ben ne kwabi ena afen so oba ne friends an wokura no kubra me pacha opeja eyi mu mama ma no kubra ena ye toa so edem abeye hye ye papa enti mayentie wo kakra ena no wodi nsem bi bai bone tofa ema ye na ye saka kobi na ono so emfa ne de mayenti bone tofa kakra bi na kobi mrem me pacha yo mako na no Friday no me de ma asem say ene say me hu e kan say na me wo me ba me nua bi ene ohu obi ne efe na ya wo jaman ene ode me number ne ma na ya say won frame me ti na ya o frame na da na ya o frame no ene obi say me say afiade na me nyema ene me ka che ni say na ya me ne ma me ne dan ti ne me pedan ti adano na de chie ene o sendi me 50 million so sendi me 50 million no ene me de ko han dan wa francho ene me ka che na ya o say aka nioma me dey metutu egum ene o say sendi me another 50 million to send me another 50 million am de ko to me bed ne me nioma me machine me nioma egu ko bi dem sisi am na mo kase enti emu honum no me nya adwuma wa patase na me ye adwuma no so na me ye later na manager ni yimedi to yimedi na me kase na saa de me to efu baby ko na me ye de me wo no na makope dan wo kro no eti mi di madam fu mi to fi honum no na me papa se onjement na honum no efi so wan so ba me se me nya de me ntu fi honum ti mi di madam fu bi echi ena me ne ko bi mu kro mu obo ankra ti me ne no ko no mo no ena ode me ko chia kobi ti kobi hu mi no ka che madam fu ne so ka che me so pa me ne madam fu ne ka se de won ti me nya de enye senti age so no anka sa na ye de eka no no anka sa kan to kan na me so aka ma ye de mate ti me ko ene woni bi na me ne te honum ti etete honum ma ena me ka che se me kwa ma han dan na dan na ma han no kwa nipa ne nya first ka ne nya de ma me fa nko han foforo ena me ka che enti me ka che ne sa no ena o so ki wate ti me ne te honum sa na nipa ne ye de efreye se me magi mi sika ti me ko ya me ko gi sika na me sa de ba ko bi mo honum ti me de ko honum na me ka che ne se ko bi sika ni nie ena ka asasa no menini nyina ye sa akopɛ dan ni bu okron no menini nyina na koye ene ye kɔpɛ dan ni bu okron no ene menye bi nti ono ankasa bra akumpo ene bese sa mennioma no ne ye nyina ne madamfo no ene ye de kɔ okron no tina meti honum ma ho ana me kɔ no ho ti me kɔ no no ka che me se mintu metena ne nchen na mse oki ti mitu betena ne nchen no ka se me sa mennioma ne nyina anye de emfiri mu ena me sa mennioma ne nyina ye de efiri na me de kɔ ne honum eden dia onka ne nyina te sa da na bonne tofa ti me sa mennioma ne nyina ye de e kɔ honum no ti me ne neti na o ka che me se na sa da min di indomie dwa sika na se woni bi ti me fa ndi indomie dwa ti di indomie dwa ena o de another one e kɔtɔ e de ye ne car. Hello, Kubra. Hello. Aha, Kubra jina soma me na ATM afia. Enti ye wi ameba ho. Be ma ne so jina so. Why? Okay, yanko mafia. Inti ayesa no. Amene ne to onum na odi bi ye ne ka ho no. Ena ye ne edi bi so ye ndom ne ebi bi so nura no ndwane. Edi wo honum. Inti ye wie o de yanka se no pokwa de ye wie ye disk na wie. Inti ye titim ha ye tititima ena akwantu minyinsen ye. Ti minyinsen ye no ame wo ye eno de o hwe me kama. Ti ye wo ma no be kram se afia akwantu obi abem. Ka akwantu nka na nka me ne mpokwa na ye de. E ko so na me ba ne ya wintimenti me da anko na. Me ma ne sister me send half ne ma ne sister send this kan ye de. E ma me back. Into send this kan man back into oba abeko no. Wa ankra me se wo oba abeko. O se me ma ka che ni se okono ni nyame nkotina me mi su se about 12 into no se ma no me no into okono wa ankra me se wo okọ
nti yes ana okodru ye na obo ma me se wa kodru ana me so wa kodru yen fa na me ka se mate efina no ade ta man kan che ne se ye de nyame ase ana me se wo ka che me se we nya anko nti ade ta me kan che se ye de nyame ase enu so fu kran so nan che mako me fie boy ya wo mfi mi wa connect me phone me ne iCloud ni nyina ye pe mi wan se wo ne do kubla no e kasa yes me asem bia make bia so no ka check so do ehu bia so do na ga ni bia so na me so me e wo me phone so na me na me fro no aka se me ka che me se ho de untimi mpeke call untimi so nya video call so sorry na na ga ni ye de ye video call na me ka sa asem na me de chere ti me ka sa na me de chere no me hu kwa ya ga we fa so nya me number kubla ni fa so nya me number enti wona me ba ne yare na me yere me ka che se Ben me ba ni yare o si timi nya odai na o ka sa asem na o de chere me o shout to me timi nya odai na me se sa bo wo ka ni bre timi nya odai dia ba ko ni de utimi show manim o so woni ma me ni ho no kublan utimi show manim from day and night na get no ko ebo makuti asem o ka chere me no so o timi from morning afternoon evening she na ni mu nyina sa na kublan ka sa asem na chere me mi twantwo o de tima kuma wo hulu mi maako ma ankasa nti ya sa no na me so Ben me for the anu akati na akwa na waja akwa boso me miensa ato me so uko wan to hia ma akwa no anya akwa na hwe na me for akati akwa na alaka chim se timnya nde na wo kan ene ma mani bre ya ma akwa ma me bo ni dua se wonim na so twefon ekura afre kubla ne ban na so wan frɛ me ana so wo send o mukura sika na so wan frɛ akwa no kwa ma ni bia na mbo dua se na nto na me kan sa asɛm no enti o mo na ne ma me frɛ me kwa na me ye call ya u be wi o na me ye call etimi ya call me hu se eye maame no ena na ye de e frɛ me etimi ya na me call me WhatsApp no na me copy credit aye de atobia akof afrɛ ni pako no ye de o frɛ me timi call WhatsApp no me do na maame de no me de so o do me ne adwabo na me bo ne ban o de gu me ne me ban no so na maame ne ka sa asem eti de sime press aye me yakra ne se maako gia ni kwade nti obam ni se ni odi huru mi e wona o send maame ne recording bi ban no delete ni fast aye maame ne se aye mi tie ko na maame so maame ne se wo enya adam ban betima ware o omra no me kubla ene ne ban no on ware wo mo asema maame ne kai no yes o we no delete so frɛ nyame a on fok ayi ni ntum sisi e okay me da say Kobi hello Kobi hello mommy yeah Kobi bako dia ba chenya adu na so nyame ado me ho ya pa sa utie ensam no a na mafie ka no ba chenya mommy me tie pa na ba chenya me bisa se before say obe kasa na oso yansa oso da bi amana e wonu mo kasa mo so yansa na makasa da bi esi mensu e ka man so ma ko mensu e da bi what's way mensu e ka oso yansa because en sama o kan ni na Tete mommy en sama o kan ni na no ko bi no eti na oso na usana otie sana wotie wo ene de asema meka no no bi ani wo sana wotie be asama o kan ni na kasa and try that ma okay enti o kasa man kasa ntine di me so me kasa na se ono no so kasa me be se wo kasa won so e enti ma me nsu e enti bi be kasa e dia me se asama o kan yo all start full ni na before so be kasa na o san ko so e se wo asama me be kan ni na e na kura na me be ka me ntwantro kasa asama wo san ko so ma ko asama me kan nya me to nya ko pro se no kura na me kan me ntwantro ba ko kura wo mu da okay so what enti kwa mommy okay mommy meet you from KK to KK it wants to start me jina suit me starting na ma but you mati e ba chome na me mu akla me yeduma akla ana enya man kidinki me ba kuma se ba ana me ba mi sini ko mi na me me timbe etimi tetewana madam fu so on so de ama ono na dam fu no kana asem ana me tinere am sheda na me ti kobi na voice di e wan ya ti wona nu se ama na abadem wo woni gere woni mafia na abawo okay ama nu wachiu ana wale obetena tina me bisa na kwanso no so mafia ko ha dan na ba bia wotena omo so mo mpe odu no mo tu na odi no mara kogu mi sister wo enti no mo ni ba bia omo ko sisi enti ono ko ba nyina obon pa ye se o ba beto
na me de me transfer ko bo na me kwa akra ni ntino bomba so wa to nam so na wi de tie yi wa betum no wa nti omu ana me ye even kwa na ga na oto no obae no ma de ma e ma me show interest ni say obae no obi a wa ba bi me matade na oji fligue me matade no be ji film o share oje matade e be share ana momi yes the metie wo me waso but it's about actually me share na relax na me tell say dey ya say like interesting get one me catch again because first day no ban me matari no be share okay to aso it's about and ban na ndey me tell me ya say me catch madam for na man say mafia me be senka me mafia date na we tima tabi ama me ana because me no mommy me fele ma pa me catch no so on the own tin nka se me yanka se me tima kama ade dia we problem se mi wa na madam for no eni mu ge ni suban onu se de otinti no no o so be so be ka bibia e bia da chi na chi me se me ba ni ntin ana me ahwe me ko me nyam ko kan ni date na gwada me ba no wada for ni nim ni suban se what to say what you say like me can say like on can be man na me penny we date me I catch me say won't mean kana e bia na da chi bi na ntoko bia bi si ana chi na ka say bia wa ma no ba pa asema ge na kan no nam se sa we na hwi ni ana se me ko no na ma o catch ana me nya de me ne kan o ti ase to me ni date ya etwa and I woman na wo fle if you have no ni ka se kon to kwa ni na mi bisa se are dia asema no so e dan o tufu mi fe wan be so this can be man na mi kwa mi ya ka je mi tu fo so ru na o to wase mi fe wan bi o fe so di dan ma han se no di sika man ntu nya ntu wase no se o kwa sa na waka etu ni na wo na if you wan friend say o meji sika na o ma me mu na kwa hia o won ntu o meji sika Akoma and Okoye. It's mommy Okoye no. And be friend say me sake scam. Na che wuti ni. Me tie pa. One of them say me sake scam. Ana bi san say scam naesen say na o de ma no so we dan your hand 25 minutes 2005. Na e ba ne o hand say 3 years. Na if you na first can ni na ama. I'm so one first can la ma o ma o say no so man 2000 na so say dan what lem bi and if so how did the last day can wa din tin and you share 500 cedis and you share all the 2000 cedis in ma o de ma no kwa say scan mu bi and you de ma o ma me o tu kan say wo dis scan be fi na say me fi scan de wo de be fi a wo be di eti fa ma me to ona so ma me fa ma me to ona say ne wa o pe obi a wo ji ni di na first time to go scan ko han dan ana so study a o papa ba ko wo aye friend say wa mi sister say wa no this kind command one first can am ba fie mami one first can am ba fie na fie am first ana this kind command say wa ni tie bia ma mi to nyakopon ata suwi six can one fa ma fie na fie am first can am ma fie ma mi to nyakopon ata suwi say one first can am ma fie okay or the my sister say wa no so me to first say wa na bisana won fle na mo bisana okay and I would scan a command sister say one. Yeah, no aka na mo ho no credit na tripa enti be patcho yam wa no nya ha won kasa yemu. Okay. I know this kind of command in say one na e chi next day no mo so kope dan bi. Okwa ni say one ko no nya dan bi. Ana oba fi. To ba fi na so mi na me be man say dey ni na be ko nem akọ mi nya dan bi ama na. Ana me na ko e chi ya ni nya FM. Ana so fu bi. So for you should see an answer to Blen and also or Danny Boo on Saturday in the Yanko be sending sans and found a colonel and not colonel more. And your question down, I'm sure down there what you cool is idea down. And you sound so open or so. Maybe say if you want to say down, yes, I don't see 2000. Akoma FM. Let me say, that scan quite get and you 2000. Oh, dear, young and you be a dynamo and someone into your mountain yanko.
aha enti me bese me tell say mommy bese me tell say dan sika do do dey hand dan me bese me tell me ehu sika no o de say na sika no kwaji fi aha o kwaji sika no kwa fi ni sita no amfa sika ni nyina mpo ama no sika o de mani 1500 ala ka say echi no dey for any cities na so because sika no wate so that am akoye 1009 na o de mani nyina no echi no dey 409 that so na me ka chi fi ran say the name fi ran kan ya na sika you can say e dan ko 60 million 60 million na ka say side na e ma no mu kan kan sen ko ma ni 40 nan ka end cities no on fan to no so you man 1003 na ma fi ran 13 million scale de ma fi ran 13 million okay oh ana o say sika na kan o de no da ko sita ni no ma no na so we na mate etimomi so what now what ka say wa bele me 100 million 50 million e won me ben won si so na ti na me ka chono so esisi e ben mami ka say ka say de me ka chono ene me bra problem na ma eye rade ana so to say mami ka say wi okay ben asana me kan wi mami ka say wi aha it was town se ka say o mami o bele me 100 million 50 million e won o ma etie fo ni ntie mu entia say kana obi di woga na say wa dis kind man that no ni mi ana na that time here shiapin o mo mu ntia tie yi ma ma che bisa man me see that time ni de na minimu wo adan fa je me ba so na me ka che Maa Akos me see that time na minimu ba bia you dis first kana na me unni me udi it mo mo cha say udi scan na unni me ba sa una ose una aka che ne say wan fa boga ne dan no nkoma han na wo ma no metna enye sa ma me ba wono ma me ba che me ba wono so ye de brother ye go and asem me ba asem kwa bi wotime nka asem o kan de na me ba me be share video no me share ni nyina sie etima etu so say wasam so me kasa etima mi tete nse mu nkyere wi and wo ba cheche mba de the brother ye adwuma etima me ka cho so ye be ma asem ni ta o de some questions na wo bi sana na so yi wa no bi wo de pasa wo to wo nsam no so to aso na wanu nsi na memrem says kana o kan ma me ne wo what na no ma me ka bi se no ma me ni mi da e ko bi se ni se ni bem o ma me so e ka se oni mi da ni oni ma me ni ma me bem champion ma me ba cho ma me kasa me ba cho ma me kasa Get no be kai say o ma me be kai say get no friend ka say wonye adwuma bo ye wono no we filling station adwuma bi fan come tia again say obi a wonye adwuma bi ano o ka cho ma say ye adwuma anya wona wo fra again ma me say ne ba nya filling station adwuma bi no wona fra me ma me ne me papa na ma akon papa ko anji ni da me ba cho ma me kasa wi me ba cho ma me kasa Mami ka I say like what the platform na mami o ese me nkasa so I say who say bra no wo bra na me dia ma wo no enye bra na me say o ma asa na oda no me oguma busafo ni ma se me bofu pa na mo anu nti ka ni nyina me ba wo be ka wo say nyina wo wi a me the floor na be ma wo ne no ete me pese wo ka wo sam ni nyina na bra na me ka bra na me dia o ma me dia na o ma o da me yi no wa o ma me dia ma me no ma me dia no so o ma me ka so ni na ma me chantro me ni nyina ati no kokuma so me to ba ile fi ma no o ma me to ba ile etu obi fi ma mo na me nkasa me ne ko na me de ba ile na ma me okay o ma me to obi so o ma me to on be chantro so ma me ni so ni ni okay na ma me no onya on kwa asole etu ka sa se ne so on kwa asole to aso en etuma o de memla me ban nso memla onso na mutia me ba muti no e ne dia na course kakra ho ne ma ye hunu ma mba cho me ni ntokwa efifi am onyi me we ni na me ana ma hwe na wanyi me kopim so be wu na ma me na buso ni bia temperature ti ni me ana ma hwe na kopim so wawo etimomi hello Akoma be me bajo ma ye di me ni entokwa bia okay even crown e be ka be computer to one man chama ya ba okatim so be so wo ye indomie wo mo obe se o se woni mi boni dua na on le boni dua Kobi I'm say I was some me na me boa because asabi ya kan wo so wa go hye no ma say that me nya point bia wo wasam na kan mu o aha me nya point bia wo wasam ba no me man kala ma
Ma sutu ampa se me na pra o mi tukwan. Aha. Tobo ebra motie no mafia ma yenya ne tiase se die ti a ema ne no ma me benya antokwa no ene se ubo ne dua ena wo papa mom ne betra asem no mo kaye eno ne ma wo ma me ebufu se wo no papa ja de ma na che biabo na wo ka no biabo na wo ka no ma benu anya kasa wo fon so ena wo no ma me ba ekuro mu obe o ma me be di matema na o ba na akwa na fe onye 2 months po na de akwa ne ba o odi akwane ba on one cram so obawu oba odi akwane beto dem a na ma che utie mi odi akwane beto dem no na wasane chi ba akwane se ma me fa ba akwa no be bia ne kwan kunu asema ma ge ne ka che mi na waya me ne kwan kunu kwan wa me bia ne kwan enkunu waya me bia ne kwan kunu o asema ge ne kan so oto asema me kan o se me bua oto ma wase wo ma me na ememia boba no kwan enkunu ana o se me da bi me wo dem o ana odi akwane beto dem o ba na wan klam so o ba ona odi akwane beto dem o etu oni beto dem no se ma me fa me banko kura na wo mia na kon enkunu me mia na kon enkunu etinu na de dua ba so o ka na mia pa mia eti ba ya ntokoni sisi na omubu sam se dia se na me kwan ka che se asem kwa won to wa ka che mi mponi nge ne ka che me se me bo me nka won ka hwe nche me pa me modua esa asem na me se sa etinu na nya ble pa na ma me boni dua me boni dua kwa na wona da na me sa da ni dua ni flo eti enya wo papa na beta mo ntem ko siesie ye Ben I'm not going to say no. Oh, my God, no, not my God. Saddam, I'm not say and tell me now. Oh, my God, you are a man. Oh, maybe the matter of the only reason be a child to maybe no reason. Could be reason. Could be reason be a so only reason. That reason then I mean. Asami work reason then I mean. There be trouble ko be trouble. Asami work me nya point bia o. Sele ku ha so na de maba. Oni na de maba so me bi san se de ntro de maba o. You do wa ba ne se o se de ntro de na ba. De tell me de wa ba ne se. De tell me wa ba ne se me da ni etu me na skala me no di ya ni me ji me sika. Su me 200 million. Me che. And that is you to me apart so every week bi ko wa na temper o ko temper so ko wa nya ye mo. Ma nya akwana ji anu kwa se kwa na wa so to ba kwa. Wa to bi ama ye yo. Wa to bi ama ye. Ndi ni temper so si pia. What's the ndi ni temper so. Mami mi sa because we say already dey say we say okoba ya na we send me record say asama kwa o dey ba wonu no eti o kama say o me ka cho se me no me say dai me no say dai Ben me no me say dai me no me say dai say wonu no ntino e ba Ben me ka cho me no say dai so on ba o fe na on ba na ka ten say wa ma me ka say make a chance me na se fa flem se ga ni so ma o no blem si tina o de ba won o so ko ma wanu aka cha sa so ba ye no we so na ka ta o ti o ma mi to nyame record ni wa e dey o flem si na me wa e fa ben sister kan so o ma na wa send na audio ana mi sister kan say wa be blu ni ma se wi o ti sa dia ban ka sa mi tie ma o ka tie mi say o send recording o send recording say asem o de ba ni kwa no o try to drone like o make point bia nti o ma Ben ana so wakota egunu ni mas Ben egunu ni mas ewi sa na ka me mark ma betra say Ben ma o ka tie mi friend say e ko ma me say recording wa evidence wa intimi no kan ko wa say Ben enye no kwa me de ba yo Ben what na me ye enye no kwa me de ba ye me sa Ben me question Ben ma na me can say wo kasa no na wo say mafia any point bia but on say ya ma o se makakra me so say manya point bia say ma wo kan mu onuna asem kura asem ne wa asem no ensem on be you start to na wa it was some somebody food be ko ba bi enti be say say bra na wo ne mafia ti ade ane de en na mafia ye ya na enye anase wo ye di ti awo mame wo betumi aka kire me ma nge ni mu adie ni mu kasa kwanye ni mu kasa ni le resi akasa ofie na oni ma mbe kasa na enye ebi ti saying enye ebi ti saying
Ben ebi te say. Yo. Hello Ben. Yo ba me yako. Ma cho say. Ebi te say. Yes, serious for once. Ebi te say. And some Ben na no catch am. Also ebi te say. Ebi te say. Me ba me ma sem no dia ba na sem me ma me asem no dia ba. Ma me bi ni ma say ebi. So an ka ma say ya ba o. Ya ba o. Dabitie. Me ma me nyane shi. Ma Tobo. Ma. Ben ada wo ma make say. Aye mafia kra na ma entawantawa beda woni ne ntem. Etina me pese me hu free ho say. Ade na mafia ye ya ade entawantawa beto woni wo ma me ntem. Because wo ma me se mafia say mo no mo ntem. Oba wo no entokwa. De ntia na okasa ne se oba entokwa eni duabo no. And edwuma bia ge no be because of akra no ntiu. Because ma wo on pese me hu akwa nani on pese me hu akwa nani so ni dia akwa ne bawo do nyame o ti na akwa ne bawo ge on pese me hu nani di ti no on pese obe hu akwa nani mu mie no mo ba ana wo ma bisa no me bisa no e wo no anu bisa no e bra wo ba be ko no wo betu kwan no woni aba mafia di mojafra na chimichu ma ni ne bisa yo ne kasa opwa be bie opwa no ko be bia mi o ka nko ni mo di meja fra ga na bro nyame e no all start asem no wan so because nchon kwa na otwa me pa cha nchon kwa na ga ni to otwa woni mafia wa wa se do go ni ma se a ma me ba cho me ni bibisa na ubodua ato ma me ba cho me ni bibisa ubodua to ne ba ma me ni bibisa obwa me pa cho no obwa Ben asemo kan obwa me ni yes ade no sa ubodua to ne ba so ne de ye te free wo ma me no Akoma FM ma o se de ni ma bodua me ni bida se de ntina o se yes ya te free wo ma me no ka ya ko ri se na nyina o Ben na go fo tie ya te free wo ma me no o ti free ma me no eno kwasem me mo ji anto no so me mo eni le fe ma mi bisa no Ben me mo bibia anto no so ani na Ben won so ba so e because won so am ye no se de wo ka nyina ye no ama me ma so e ma so e se me mente ese me di mojafra dabi wo de ye fa mojafra ne to nche mu bodua to ne ba so na dia wo bodua me mo ji anto ne ba so o ne to no bisa no me mo ji anto no so mafia Mako ma ti wo bisa me ti mo ji anto no so se be me Mako so wo se chepu kra da me fu so na ka che me se enye che mo se Mako ka che me se me nim na se me fa na chi a na opo odua se me nim na se me fa na chi a se ni enya me na ka me nim na se me fa na chi a me wu na so ka sa so opo so a so ni ada so chantro opo so a so ni ada so chantro wa na so ni reason ti out o ni the reason ti out o Kobi jira so meba Kobi ka say se be ma fa wu a jena so be ma fa wu a wu no adi asem no so ka to ne be ma so no na mpese me hu me ka asa no Mako me ya on be so obeka so onim de wo ye ntinu me ya on be so obeye de obeka eti me de wabodua ato me twa so se sebe pacho obi afan chem me de wabodua ato me so ti Mako fi se me ne boy we de ti me fa be ma pokura da e so no nanim de oye meje di say yesa da lokwa sa aba ya lokwa so oba krom onom kubla no oba me no ma egu dem me mpa bon wasesa ni nyina akwa kosie e na me busa ni say me wie na wo no me dem o mpa bo me dem o mpa bo no ma be na wo me dem o Kobi mpa bo be na wo me dem o Kobi so na fa ma ha fi wo me mpa ni wo dem o me machine ni wo dem o me light kram o stickers kram e ya wo dia paint how the paint wo dem o ya wo dia me busa wo bra o ene wonne ene wonne uni ya oka wanda sa ebe tie fo ni di wa tem so uni di oka we de wo fo tem so uni di ti awo uni di ti awo uni di awo e so ha ka ne se me se me ni wa ha ne se uni di awo pa no me ni wo so uni ha ne se uni ka be o tembe se ti wo ma ne tembe se ti do no mo ne tembe se ti do no mo ma ne da na oka no me ka me so so ma no e fi wa no mo fe ni bisa no e ma da na extend
me the scan so my favorite man le dan no e dan no timi e da yi yes na study man me the so 3 million e dey hard die the papa papa gini sika me ne mba ye dey bia ate 3 million e fa hard die o 3 million e fa hard die me fie ye Kobi ana sa wuni the reason ti out here wona ma ni na mo be nyai ko na ko me show my so ma me so me show my so ma me so o ma me no so na o kasa la chala chala me show ma ni so ma me so who did ma me Ben who did me ma me o kasa le be no o ma me ko kasa le be no mo bo nyai ko who did me ma me who did me aboa who did me ma me o kasa wa down o dan se me aboa ba na ma no e o dan se me aboa maybe ya boa to say me say me papa no anim ne hefa esu ya me anu aka chanche no ma meet me didn't papa tam say you na no odin sa record ni opa me mo no obi antie bi o ma me asmo kai no no u ba be jabe didi ma me atam o ma me say it's a reason to want me say nana o se me se ni to de mabawa na Kobi tie aha o se me se ni to de mabawa na say wasam no anu wayi ma maybe some no yi ma e delay enti mama pray yi pa wo say ababa wa we onu anede ne ho be hyehyɛ wo mebo a ma relationship be ma hu say oba do no hu enti be ma hu say oba no do no hu na oba no show interest won mu a hu eti eno kwa de amachimiti edie ne eno nya me na ya enya na apen won ya tie wate nti won de ma ti ene na ka chen se wo kopen no na wo ka so be hye wata de de mi bi sa no se obi ni mu obi a okofana ta de se se obi ni mu obi a okofana ta de se ma na me ni da sa de na ge no be ka no kula sa de na me ni adana mo ba won na eno okofana ta de se ma o ka aha okay maybe sa no na mom no na wo kacha baba wa we say won fa ne dan ne ma han na wo metena wo fie ana wo na de ne dan ko ma han ma me pa che okon anda ne wie na ye de no mani ko gunu no ma nge yi ko tena won ma say adana ye de no mani ko gunu na e ja no bai ade ti no bai oba fi ne dan no on tena ho on tell them we want them ah make you be on hand down no go tell them na ka tell them la tell them no so na nim ka o eti me no wo wa na say e dan no kra no eti na na obetra no wa starting indom one see eti e dan no ni nyan na say eti dan ni see ne bla pen na eti dan ni enti sadia e dan no de mani nya na han ko bi tie me e dan no 30 million no wo de dan ma han na say ko na bi nya nti ma nya ni ntinem ana si da bi e say nya na bu ni kwasia ni nya ni timodin eti sadia ni nya no e ma ni sika ni bi wo ma wo bi sama se ni sunu ye de ni chichi ma che aha ma dani bi na ma min so enye na ka ten so fama onu a ne ma ni nya no ni nya ko sta de ma ni nya sabia no sidis sani de ma nya sabia no sidis ene wa kwasesa wa 1003 ana ti wa ma na kwasesa ne dem so ne ma mego yes me pa ada na nya na 1003 ada ni na 1003 ana ni nya ni se sa de na ma handia ana ni normally good demo o fa ni normal fi demo asana ni nya ka chen che o de dana man dia jiska dia ani o fa ni normal fi demo Kobi on one dia na oto na on kan ko ba ku si me pa cho si e sa ko sa Ben enye ben wo na nti pa na won kan ko esa ben it meant me de me ko ko ha na me ninka enye ko na ka che me se wo to no mo ho che me ba so na woni ka ple ena ko ka che me me fa me dan ko ba me ni wo mi ka ple o ba ni ma ba mo tempo so ena wo so na ma mi fe me bra me bra woni bi ko na me se o bank me bra ko iska na wo de ba wo de o ba na wo de sa ma wo mo na ka mo woni ama wo she mo wa na ba mi kan sikala na ka ka me ni 700 cedis why so one kan ko wa te ka e nyina mi sika na me ka wa me ni discount me ba na wo de chop money sika na ni e di chop money ya ki ni ya na se e ana na ba ka sa o ka se asam na tutu agwa so wo ene bia me see ene onne e o so ri ma ana opun wa tan so jo won se de wo ye nya ni to o se record ma me se o ma obi
Kobi can say o ma studio bi Kobi I studio ha wa mabie studio no ate enya na me see e beba enti woni ababa wa we sika da ma huru ni sika bia ma order mebo a Mommy, they talk out. I'm not saying they sika na no say. Bia nko the order. Or say. You see sika. O aba u sika da. Me say dan no ba no say dan ni sa dia sika me fan koso so ma no nya ne dan ba. Na ni nya ne say o first kana kan me so fa dan. 3 million dey ha dan. 3 million. I koso so ma no. Na kanya enya no nke entu. Enya no nke entu so da. Ye 3 million dey ha dan. Enya first kana me so ma na ka. 3 million dey ha dan. Lipo no kwaji ni sika 3 million dey ha dan. Okay, ma dey bi ama me. Asuna kana de gane kan kwana. Dey bi ama me. Wo dey tina ho. So menyi wo bi ade ni yo. Name of say your man question me pacho. And I make a choice say the bre. Your man question and you question na straight to mama. Menka wo bi achi. And a minimum asem no can dey no bre. Me pacho Mafia Sunday dua bobi de ma ho. Man ba che no kule. Me pacho bodua ne say. Me say or say me ban man clan on to the man start to flow me see eduano so why kaso empty na eya wo kan yo chirem me bi say question and one say what me bi say ya chirem ma yo mati me ba clan me ba clan na me ka to say o ni me bi ya say me to kwan me ba do akra ni mele na ma e wa na start here domini me sia ko se abole bi o'clock me sungu so ene wa de eti man kasa me ka che me start say ni se me afia ka che me ana me start say we de nya hwi anopone ne be kasa eti no ye so le ntempa na be airport because that time na mo de share na early ana me ye den e be bibia ni no kwani iska say we can say ska e bibia ya na ma send ya ma ni e ko airport won ma ba mi be do na floor o de me ba me floor ka se we fia scanner clinic yes article expert me ba cho e bia na wo to ase aju rim bomode a na ekwa 21st clinic na bibia anya kama na ohun beto e free wuti so e de kosi wo na ase 21st clinic say yade bia tete wo no bomode na efa bra ho lab scan massage machine wo near the water so 21st canteen 7am pepe na aduane no aye ready na wa ba be didi nti article expert ene yade enka ne saye nyina no wo benya wo 21st clinic na enkai do me market video dynamo kuma say ehwa overseas ultra radio sunyane tachima go so seshi wo be unu 21st clinic friend 0540311311 Akoma FM 0540311311 Charismatic Ventures awie wonom ena de Zahara enupano ede aba edwaso ma wonsanka Zahara enupano ebe na ye was Zahara mixture ne G capsules ni nyina ne say mixture no energy capsules no etu na mu san ya de ase free be ma ho afei e free obanso enho wo ye be ma no aba dabridwo wanya gonorrhea anasa syphilis de wunya Zahara mixture ne G capsules no wo be fa G capsules ne mienu na wo hwe Zahara mixture no 3 cups na wo de anom G capsules no onua me kam kire wo akinye bia ne ho se ekokoduru yafunu no mu a wotumi sampa ekuro enafe ensansa egu ba ho egu ba ma ho gonorrhea syphilis oba wo de pua wase no emu ebie no nsuo wo mu no ne nyina ebe free ho ama ho ato obaje oba ma aboso oba wo so obaje wo ba aboso pa Zahara mixture ne G capsules eno so be fa ma ebra wadidi awie Zahara capsules ne be ma wabo adabridwo na wo do benada me so be ma waye mre won pem wonu se wo yire na ninje bomode anama won sanka Zahara capsules ne be eno ene address say edi mema ka gina mu pa na unim be ma be fa Zahara capsules na no pa mienu anwumre mienu na bra wadidi awie ube unu se eni gina na chese wo be ma no aginam bibia ye kama wo de bo adwuma na hidi e ba me chane de
wono ene ye nyina yabusua pani hindi heba mesa or yabusua pani enu nti bomodia malaria fever typhoid jaundice anasa yade ben e balance blood pressure no na za enuro yi ubenya bia na yo cash drugstore lane herbal pharmacy ubenya bia chemical shop bia mo ubenya Caristic Ventures Zahara nupa Zahara mesa na energy capsules afa Zahara man capsules ene hindi heba mesa ubenya bi for 0546 348334 0546 348334 and 0248 569335 0248 569335 Zahara enupano eno eni nura Caristic Ventures area one ediaba eya 3P or say 3P garlic mixture eya natural mixture where they are the natural plant juice aka 100% garlic extract ho eni dia eya 3P garlic mixture enuti eya kama onua bomodia na ebibidura onomba ko na wo pe nkotoa edu anomde aka ho efie bia enya 3P Eric Ayenkra was 3P Abna J say 3P Happy Home say 3P Maa Akos Great Family say 3P enunti 3P no eno aneko Akoma Golden Ladies Amsterdam wo mo say eye 3P garlic mixture eno aneko no be a beast immune system eno eye high blood pressure menstrual pains high sugar level when I know anxiety titi broni beka se numbness why ka se do stroke asthma anapokrase wofuna eye ka se do eye stress die winye ni eye 3P garlic mixture Piwak natural papa yetwa pruse se ene wo de 3P garlic mixture bedwa so daniel ba mr ba kwalena ke ba pidan en afa angelos ubenya 3P garlic mixture no ebi ho bomodia na frame Piwak natural sesia e was 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 0021 AYTIMA time herbal mixture bomodia na ma wonsankabi time herbal center for dra ene wonu ede abano malaria beko wonum na atu awuntumi ne de eye honam ya wedro eye time herbal mixture no bomodia na pebinom ene se wo pe malaria dro eye tatahwe na no de ya eye TIMA wase de brato yade ne so kenje herbal capsules onua ebi immune system no se wonum kenje herbal capsules na ta yade a na bia wo fiefo abaifo me se wa de no yadro ebi immune system no enu ti yade bia enten rani pedua no mo sanso enanem nsan yade ne etu ase deku eyemrom Abijana so benya biaton ato sumo na akwa jansen kwale na keba Daniel ba Mr PF have me ozone chemist apidan chemical shop biamu pharmacy ubenya TIMA time herbal mixture ne KNG herbal capsules ni bi for 0244 417 669 0244 417 669 ubenya TIMA time herbal mixture edrono ebi yanko ahomani so biem Hello Kobi. Hello. Kobi me pacho. Hello mommy. Yakasa no a delay enu ntimi bisa o question am me pacho go straight ama me. Akoma FM. Me bisa o say mefia bo wudua edi wo bi madase edua no onsaka ya na. Me pacho say na wo se bo dua no enkofitin free babia na wutu kwan dua bo no wasam na meka say na wo se bo dua no. Okay. Okatia mi se minimum se ma amfle no na se me kofle kubla bana ana mi se ni ska de mana enso ni nyame enso ni nya no enso nyame na onfa kwa no so nasi okay akra no enasi obodua no ade na si akire obodua no owie na odidi matama na obodua ni we na oblock me etime me twembe se bia 10 minutes bi se bia obeye yime free block wana nka waide wadani duana na se bibisa wanye no ana me so me forward recording no e de mamma se ni se na mafia ti ma ima mi ti recording we no o flame bibisa me se eye den ekosi sen eye den na ba sa na me kire mu kire na o so o flame afia no ma o flame afia na mafia katekọ no o flame afia na mafia katekọ no ana o send voice note de man ana ma me ka tell me say me send o ma me number man ema ono na on fle no me send o ma me number de man. Okay, enti ya hwe na kubra yi a wo bo wudua ade kubra no ne bada ase no anya bia ma me saw kubra no yo de an
But Kubra no yemshi. Kubra anya wo hwe. Na ge no enam ono sunti na me ne ge ne nkasa. Enam we no sunti me ne ge ne nkasa. Me ne akwane enye fine. Eti ame ngasa me dron won ehwe am se da bi de me ye ne nye. E wo se me call back to akola no. Mebo na we say ne dan na mo han ye no a. Mo kokko tem kra no wodi Kubra ba be da ho anai Kubra twa ne mpoa. Edame na okwan me dan na me dan wo bonka ono no timi nje edame na nkwan ya Kubra na bedam enti wona so uni Kubra ni hwe enti se dan na obeda wo dem o wodi twa me mpoa se me chimi tira me de me chimi dance se me ge na me ni ge ni je na obeda me nchenda ma me nu na manya mo tokwa wo me wa woni Kubra video wa ho me wa woni Kubra mu video kwa wa ho ma video no it was video call it was video call so mama hello Kubra tina so mama me ni akwa ni video call me ante for ye fra Kubra me ba cho ebra ayi afia ba wo life mu no me say na so me ni ma afia no so ye video call ma send am mo ni me ni akwa ni ka so o ka me say akwa no o ka me say akwa ni yale me ka say ntidie no sada no o ka tin akwa ne yale me ma ne sada no okodu ye no e no ne me ni akwa ne ye video call apart from that one free biem me ba friend no ka che me say e wo ne de o anti me si me call me friend no ka che me e so nya kwa ne ge ne kasa e ba ge ne di me ba kuti ase so e chiminti no also mo di dokra gu ye di dokra gu so me nya Sandra be di dance ye Sandra po wa se me na o de di o de be do obi foforo usuban ni suban aye den ene de mi suban odo sa na atu adapa ene de mi suban ye mafia say broken heart ya chiwa na me mako broken heart ntimi nchime da wujidi me ase de ma say ma ko say me ga say me be no say na word me ka say nice broken heart ntimi nchime da say me pa me jai me girl say the girl boy we was say sa by one sa be pepe no say me so chira by one ti boy na ka so ni pa poni ni papa so an she ya wo we she pa me de pa ma wo sa be marry so an she ya wo sese wanya mi udidi matamu che girl na girl so asend me hello Kobi me ba chomo chakre Kobi na ho mane mame hello Kobi hello Kobi mafia wo hwe wo ba no na hawo na ase jaya woni wajai no na mako enu de ha mi say yo so ni me jai on sha kra no ha ye da ba ye mako so ni me jai o ma mi kra ba ma girl ni say me say girl ni so be ka ni kra wo so friend na me a o ma mi ka che girl ni say ma girl ni de send me so say ma so ka say wonya papa ma so se Kobi ba be hwe me ne me ba ono so ne me ba ni de won hye ye e hye cha no awale Kubra no so aka ho ubuade anka case ni say ma me plan ka be fa ubuade anka ko be fa ma obuade anka ma me fe ne ko fa ko no Kobi me sin ko obuade anka case Kobi wo ko ye wo mu ade but mo mienu nyina mo ne mo ho atena wo ko ye wo sande wo ba ne sika ma me ba ko afena menya 1 week 2 weeks mu na me ko no me ba me di say na che say e ma ne mienu nyina wo sande wo bia ma me sika me send obi at 10 pesos because me buy no me nya adwuma ye na ma ya bi o e kan sa no ba na o ya adwuma kwa 1 week ko etua oka ana iskali go fa na ba esta wa enti concert no to e no no ka o enti da wo kan mi hu nia wo ka bia o wo se obey yi onye but untumi ma me enema 1 2 3 4 bia wa ye wa enye ya kwa no aka free wa woni be mati na woni be manya ntokwa na ubodua woni nto na ubodua wabodua dodo asan ma send voice message na dia tem voice message na ama ma send ama edua dodo asan wabo wa free so abo midua ba obedia di say edua na ko dane o sa bodua ni bi won blue nya be 1000 oh woni ne try wabu nya be 1000 oh no ama masel me say like me buy kura no endua wa bro o wa kan say o send record no o chan o put it twice e o dwaye oh ma ko me ye na wujira ma ko
kabibia ma ko me kabibia besi den sika na ma ko me timi nya sa de de ma ko me ye na wujina honom sa ben se wa ka no kura wa ben se wa ka no kura amamo me pacho anu so voice message no wa pa no to ase no na o video wa hono ma also pan it was into was any voice message so or pan it was upon you no obo mi nyina no or pan it was egum so anu ya da ben o ben nya wo hwe anam say me ba ni 3 days ni mu a me ba 3 days na you know e video ko na wo Marco buzale say me ye no oja on man na asema me kan ne say wuni mo mienu go aye kasa ko bi Marco to send so o video wo betimi dia send o say me pa me trust dia on fan send o ma me twa me ho mreti awa me ba ye beto aso na emom ya the story for beto aso amamo middle na den na wote ho a waye stay for sa no nsem dwumedie ni ye nua ba Anita mo be kai na ye nua ba na wonyem no na be ma na one ne nyem ne se wonhia ne da onim ne da bebe ko fa ne nsem free on fan ko no no de wonim no no ye srem ye tiefo adofo ye ahwefo de mo ye ma ye so ye ni dodo enemi wo ha nyina eye mo adom nyame nhira mo ena sikei eso ye mo ena mo de bai ye da mo ase ma ko si mi nyinam na me na mo nyina mo ase man e wa fefefa ma ya ama no a ma hye ye nua be eni mo nyam erwade nhira wo bibia be bia wo sika ne free sika ne nie ene yo mo no su nyina ena wo ye ni ye da mo ase nti me di ni nyina me gina mo akwa me e di sika no ne nie ma ne nyina ama Anita nti Anita we only man who sika eba mako na wa wa ni na no say en fa say na o ka che ti for ne akofo Anita bi wa no nya sabitu sika nya sabitu da bibiase omwa o de abo bebi obi bi free bia radiation na bibiase radiation bibia Akoma nsem dwumadie ni se de mo ye mai eno na ni ta kan erwade nhira wo bibia boto bia sika ne fimbai erwade nhira wa nemu bibia na wo de bai so erwade nya wo kasie na wo nhira wo bibia e wo Yesu Kristo di amen wo so wo ha ye twem ye be ye de say dia nhira 1.9 FM mo nsem dwumadie ni ye nua ba Anita mo be kai na ye nua ba na wonyem no na be ma na one ne nyem ne se wonhia ne da onim ne da bebe ko fa ne nsem free on fan go no no de wonim no no ye srem ye tiefo adofo ye ahwefo ye mo ye ma ye so ye ni dodo ene me wo ha nyina eye mo adom nyame nhira mo ene sikei eso ye mo ena mo de bai ye da mo ase ma ko si mi nyinam na me na mo nyina mo ase man e wa fefefa amaya ama no a ma hye ye nua be eni mo nyam erwade nhira wo bibia be bia wo sika ne free sika ne nie ene mo no so nyina ene wo ye nim ye da mo ase nti me di ni nyina me gina mo akwa me e di sika no ne nie ma ne nyina ama Anita nti Anita we only man who sika e ba mako na wa wa ni nyina no say en fa say na wo ka che ti for ne akofo Anita bi wa no nya sabitu sika nya sabitu da bibiase omwa o de abo bebi obi bi free bia radiation na bibiase radiation bibia akoma nsem dwumadie ni se de mo ye mai eno na ni ta kan erwade nhira wo bibia boto bia sika ne fimbai erwade nhira wa nemu bibia na wo de bai so erwade nya wo kasie na wo nhira wo bibia e wo Yesu Kristo di amen wo so wo ha ye twem ye be ye de say dia nhira God the Lord say ke ba ke obi ani no so ke ro onko so ya ko so shi ya ko kwa ye
ɛfa ne deɛ ma yɛnti bɔne tɔfa kakra bi na kɔ bi mmerɛm me pa che Maa Akos na no Friday no me de ma asem ba say ene say me hu e ka ne say na me wo me ba me nua bi ene ohu obi ne efe nana ya wo German ene o de me number ne ma nana ya say won frɛ me ti nana ya o frɛ me na da nana ya o frɛ me no ene obi say me say afiade na me nyema ene me ka che ne say nana ya me ne ma me ne dan ti ne me pedan ti adano na de chie ene o sending me 50 million so sending me 50 million no ene me de ko hand dan wa francho ene me ka che nana ya say account ni o ma me de metutu egum ene o sending me another 50 million to sending me another 50 million ene me de ko to me bed ne me ni o ma me machine ne me ni o ma egu ko bi dem sisi ya me na mo kase enti emu honum no me nya adwuma wa patase na me ye adwuma no so na me ye later na manager ni yi medi to yi medi na me kase na saa de me to efu baby ko na me ye de me wo no na makope dan wo kro no eti me di madam fu me to free honum no na me papa se onjement na honum no efi so wan so ba me se me nya de me to free honum ti me di madam fu bi echi na me ne kokko bi mu kro mu obo ankra ti me ne no ko honum no na o de me ko chia kobi ti kobi hu mi no ka che madam fu ne so kan chem so me ne madam fu ne ka se de won ti me nya de enye senti age so no ankasa na ye de eka no no ankasa kan to kan na me so aka man de mate ti me ko eno oni bi na me ne te honum ti etete honum ma na me ka che se me kwa ma han dan na dan na ma han no kwa nipa ne nya first kan nya de ma me fa nko han foforo na me ka che enti me ka che ne sa no na o so ki wate ti me ne te honum sa na nipa ne ye de efreye se me magi mi sika ti me ko ya me ko gi sika na me sa de ba ko bi mo honum ti me de ko honum na me ka che ne se ko bi sika ni nie eno ka asasa no menini nyina ye sa akopɛ dan ni bu okron no menini nyina na koyi ene ye kɔpɛ dan ni bu okron no ene menya bi nti ono ankasa bra kwa kumpo ene bese sa menoma no ne ye nyina ne madamfo no ene ye de kɔ okron no sina meti honum ma ho ana me kɔ no ho ti me kɔ no no ka che me se mintu metena ne nchen na me se oki ti mitu betena ne nchen no ka se me sesa menoma ne nyina anye de emfiri mu ena me sesa menoma ne nyina ye de efiri na me de kɔ ne honum eden dia onka ne nyina te sa da na bonne tofa ti me sesa menoma ne nyina ye de e kɔ honum no ti me ne neti na o ka che me se na sa de min di indomie dwa sika na se woni bi ti me fe ndi indomie dwa ti di indomie dwa ena o de another one e kɔtɔ e de ye ne car. Hello, Kubra. Hello. Aha, Kubra jina soma me na ATM afia. Enti ye wi ameba ho. Be ma ne so jina so. Why? Okay, yanko mafia. Enti ayesa no. Amene ne to onum na odi bi ye ne ka ho no. Na ye di bi so ye ndom ne ye bi bi so nura no ndwane. Edi wo ho no. Nti ye wie o de yanka se no pokwa de ye wie ye disk na wi nti ye titim ha ye tititima na akwantu minyinsen ye ti minyinsen ye no a me wo ye eno de o hwe me kama ti ye wo ma no be kam se fi akwantu obi abem ka akwantu nka na nka me ni mpokwa na ye de e ko so na me ba ne ya wintimenti me da anko na me ma ne sister me send half ne ma ne sister send disk na ye de e ma me back nti o send disk na ma back nti o ba be ko no wa ankra me se wo ba be ko o se me ma ka che ni se okono ni nyame nkotina mi mi su sa about 12 nti no se ma no me no nti okono wa ankra me se wo ko nti ya sa na okodru ye na obo ma me se wa kodru ana me se wa kodru yin fa na me ka se mate efina no ade ta man kan che ni se ye de nyame ase ana me se wo ko ka che me se we nya anko nti ade ta me kan che se ye de nyame ase enu so fu kran so nan che ma ko me fe boy ya wo mfi mi wa connect me phone me ne iCloud ni nyina ye pe mi wan se woni de oja ikubla no e kasa yes me asem bia make bia so no ka check so de ehu bia so de one ga ni bia so na me so me e wo me phone so na me na me fe wan aka se me ka che me se ho de ntimi mpeke call ntimi so nya video call so sorry na ne ga ni ye de e ye video call na me ka sa asem na me de chere ti me ka sa na me de chere no enkomo akria mon friend ma me tantem na yaka say mafia Maa Akos wusi sese enema mi ensa bai ena brante no wonya ma ye frɛ no na wonka ho asɛm mpachi wonya de na ma ho kane mi ensa me pacho enema mi ensa wonya ma me ne se Maa Akos o da ma me ni akra ni ndam
afensu wonsu me na afensu so ye ga say on sha akra no me ni problem bia let us say ye friend no na ye de asem wo ya to nanim kubra so no ogira so na die nti na won be megai na fei wawia so obefa akra na fine ene ne ntirage ntia dada ne so nye so na hello kubra Kobi. Hello. Kobi, yes, madam. Baby, me, and your mammy and son, or say, hi, Diamond. Shawoba. Na man, Tobo. Hi, Diamond, or Mafia. Ma'am, it's a recording. I'm recording. I'm saying, I'm on. My young cousin made a recording. No, Mafia say, hi, Diamond. One, the bug and it, I know. No, if you didn't tell me, I don't know. The bug and my cross woman. The bug and the dino high man on what a woman did die. Bugger Ben, and 2 years in year no hand. I know the 2 years now soon. Yes, in May more 2 years now soon. Yes, in next year more 2 years now soon. Hello, Kubra. Scanner phone the guitar on the phone. Because I can't I would descend 30 million. And I know this cano. And I me pacho women Mafia. Hello, Kubra, me sama Mafia. Hello. Kubra adai na woni Kobi ajai na afei ase wodi Kobi nkomo ne ho ne mama pictures wodi ko hi Mafia hi. Yo, man, Pastor Medasi. Thanks when in every day or not one of us. Only coding, no hobby. Only said, no, now any intimacy, but no hobby. Now, say 1, 2, who couldn't talk about doing 1, 2, not going to do because I say, them are now only over 2 and what I saw over back. Now, our band is the idea on the sergeant say, any other kind of one I tell you. If you want to, no go meeting. I'm not going to find a meeting. And no one can answer, man. You that. You see how that you let me cook from. And I'm sure Sister Mary, Sister Mary. You see, I'm not, or say, hey, at the same time, so Madame Patrick, you. And she's cook and a coffee. And see, incommodate your man, or say, you can't send a man here. And I say, I'm not going to join. I didn't think for me, a dinner could be the 12 and 1 farmer. Now we did before Friday, and Marco, and oh, man, somebody else I hear that. Now, I'm going to school dean in a friend Florence. Not a year Muslims, no. And I didn't young twin, your friend Akoma FM. Florence Nedasso. It's in here, I'm free. She has a little of my family drama because none of them are tenants as on tenants, so many boy in the better. And I say, you sell a new say by, and now be a kind of balloon school near it. It's in fact, today the best person call. I got today, midwife to the man, quite a number in hope, and it's there. What do you mean? Akoma FM. You want to the best of the baby. Man, that's you're not going anyone with a new P. See, you said you know the woman did do our one thing, a baby around or say, black around or say, and Casacon, Plumpia one thing. And I'm see you, Massy. And see, almost I say, and I'm P and American. How do we have them of that's the best set in the we have them of us some years. Now, Mr. Mary, now, Savannah, Sabina, Mencasa, or your call or your bar. Edwin is a funeral. Ma, nobody in jail for no. I guess nobody knows Shakalano, sending Scabio on sending before the one sent, but you do the moon and I said, you'll be a band of the German Yabrakan. Say, I see a call, and you look at crab, a boy named Frebu. Oh, no, I'm from Sakana. And say, Mabo, it's two patches, and I met you soon a boy in the jail or banner. Mammy, Pater, no. I don't know why I catch the war. Say, Akoma FM. Martini has a method catch us a mention about a
Kobi hwe wo ba ne biem wan na ba wa mane Ma me ba to di ko bo mama nie e Kobi ne bo mama nie because no say amen no e sia no na adwuna ba fie say obehwa akwa go hu wo ja akwa no ma ba 1 year nie o fie akwa ne da no ono a to hono no de 2 years mpo no to hono ma say ono hu say wo di fa yi wo ni nti no a say de obetwa ne ba hye ne ba no ne ba na ye say ma me ne oba ne eja ana me see you mate ma edi di mo ai boy no e ba ne sa no Kobi no ambesi no sa ni me tege ko mmesi na ko ni na na ka e se bi obesi sa wari o de bi obesi se bi a oja no ho ko da no me grandma na so me na ko na mo to me ka amusu appreciation bi ko anya den en tire no en tin ko modi bi emu no ano ko boy na mba e na me fa we ni am ja kwa no e ko ho no ko tia no en ko me na no ni mo se Akoma FM na no like ni ko mo di wasisa Onaya anka ene Gabio wasesa de me pesa bi kire nie wo ti free wan ya no se mafia se e ma boy ne hwa wo ba no de me hia no no me pa cho ono anka fa na kan mafia na ka cho na se Kobi ma Kobi ne ka kire me because na oni ne ma me ni ka so amen no that girl no yes ade no Kobi se girl ne di ne satu ne sika so se me nyi sika ne nkoma e ma ne ma wo ana because Kobi sika ne hye ne botomu enti se wo kwa akwa ne ba e besi de na mafia na kwaji sika na free Kobi nsem ma sa se we me o ka no like me easy that say true and say no correct okay but ya me ni no na mama die di say obeye se we ne Kobi na ama wudi wani abuso obey ade na wo ya ama wudi wani abuso obey Akoma FM I get no girl no odi like I asase o kan no oni mfoforo no ofre na me Kobi ni din komu panti ofre ni me bi kasa na de mami ade o ti mo woni ana ase den ansa na baka se de nya woni na me ti wo na wona nka wonim ana obi ya san ka be na me tin san ne boy no ba de e bi ni tire me de me nya se me be kasa na me ne kasa o ti mi tire me okay mami bram na me so asem we ayi se woni Kobi e wo hobiem e ba so ye ni hobiem ojede na video calls ni ade a wo de send no ase Kobi ma me se wona obeware wo na o ma wo nware no a wo de sa audio ne send no ya wo delete e tra se woni Kobi wo ho se ma girl no anche ma me yes anima no na ka mi nya de bo sa kan ka me ye girl ya dan ya ma wo yes anima no Akoma FM Ipase me go flani me bi eni mi kasa go wasu di matuma bi ta ne se o ti won ya Akoma FM on mono ya no ni be free ka krade o be se apo go ni se o ti ma be na ni taboni na fi se Kobi na nka ya ma o taboni ni meni ana ti yo ma tin ti hon ko bi anka san yo ko bi mu sa a che krade bi mo mu ta ta fa ne ko ho na issue na sa start bi na girl no afre o chatting me o chatting den se me ma ba hoko onu so abanti mi ta memla se mi tu ne yesi valanda nu kra me pa membla eni ma man ka ya se o di matem o di matem ko ni na bi e o me phone so me ma no ka shi ya ntre no na ta no YouTube different number bi so o man ka so no be kai me ba o enti me ba Kobi no yima asem we ya no Kobi tumi beka mafia ho asem kire wo wi anu ase aba beka wo so ho asem kire mafia ho no Kobi oni me yes ade ne da me ofre me akwa no asem wa ka mafia ho asem kire wo da tadi ba do beka cho se mafia se wo ma ne hwa wo ba no Akoma FM wo se Kobi na beka cho se o se mafia se ma ne hwa wo ba no wo so se Kobi nka mafia ho asem kire wo da Kobi don come ya no ho asem ntente de wa yesi wa se na Kobi beka cho se mafia se e ma ne hwa wo ba ai sare de okan na girl no me so to okan we ya sure ade na ma we ya sure so okan Pacho me mra mu bi me meka wo nwa ma me wo se me meka aye de wo se so obe ma no so wa hye wo obe ma no wa hu wo se we ya sure me mbie ma no kan che obe ma le se ma ne hye wo ba ne wo se wo se be na be ka che se me si en sha kra no e na ma me so na no se me si en sha kra na yakopo o hye ye mienu nyina okay o hye ye nyina wa o hye ye nyina se wo si wa nya wo se wo si wa nya wo okay se wo nya me to dade na be bo me dade na me to e be bo me dade na me to e be bo me se wo si wa nya wo
Say me see and show ba. Me see and show ba. Me say and show ba. No so be kai no so. O no so no so me hwe no. Kubra me ba mami no wunwie. Wo sending audio bi a kobi ma me na sende ma wo. Wo de ma gai. Ma me sende ma no. Adentina wo wase asende audio na wo be sende ama no. Ma we na nya ase wase mo so ye de be ha me so ye de be ha no. There be o say ase wa sende message. Yeah, ye de be ha me. Oh. It me so ye de be ha girl no. Enti so bia no wudi komo anu wo sende ama no. Oh, David, I mean, I'm here to have some years and delete. Okay, not say I want ya baby who no krebi ho. Mame 1 point. Again ya. E ha woni entwi animu ha. Ma. Akoma FM. Obo me bandia, obo boy ni just me bana dance. Na wa san here no. Wa san so ayewe. Me ban picture I na done papa dem or 10 pictures into team with no reason. Me that what the best said e ko hon mu senka me ke kwatira boy ni say na won ti ase no. O san so ka boy ni say dem no ko to ko bi so ni na de so best set ni ma obehu. Ma ba ku twa ya mo da power no. Mumie no ayi kobi ne bema no eya mo da power no. Ena mu twitwa mu a mu akwafa ayi Dubai for ma ayi bi no no mo ti. Na mu twitwa mu ase kan. Ma, come na kaza busana gena na yakuni mwana mimi eja wako because me ko bi ndi dia no. Ana so ko bi ma me sande wo, ko bi ma me sande o message say, me fiantra na obema ko bi awawo e wona ni mebo a. Ma mpa cho, reason cho kan sa ni say. Se wona nka oba ba akoko fa na se bi Akoma FM. Ko ba bi, oba tuni ho. Na 1 2 dia bo, 1 2 dia bo be ma ba na ware na na. Okay. Obodua dodo. Wo so wabodua. Enu wabo bidua no ade wo no ba na dase no wa huno. Enu tira ma ne ba mo na ka ni mem. Oh, okay, not just wodi kai bodua no, what is wabodua no ansa na. Wo so wodi ko bi ma me dia na ma no no. Ma ta ne ma. Oh, okay. Me da se enu ana me hia. Just a wood abo no e ko ne ho no. Ene ma wo no so de ne dia ba. Pastor Julius, Montreal se kakra ma me na ba center chan for ba de. Wase jare wanyi na be jare cancer beko na wo se wo no mpe no nka sa no emu abuo no. Eno so ne nyina no wo mo be hwe na fe watrotro de ma. Ospana akodu kotodwe. Ba center se bra wase. Eye stroke na gonorrhea dam. E fam ya de stomach ulcer be ma wa ye me wo mpem. Ne nyina no ba center wanyi ska body. Akoma FM. Male female word no ene wase bomode a. Na wo ba ye bejo to ne ya show tramodi machines so ho a. Ene ye de hwe ya de wo ba center. Bomode na bra na che for ba de. Wehu na wodwane sika ketewa bi nso ne ebeje wo Kumasi atonso agogo wa agogo hospital ne chantema community system la shibi wa ben bawes club friend no e wo 0244083482 0244083482 and 0272 5012 0272 5012 dai with about hospital what they a job an konkran ba e da with 360 capsules Daiwood ointment and na face so Daiwood about Mr. Bomodia nema wonsa enka besesia na wosisi wa wotutuo Bomodia na no ba wo be ma wunya Daiwood e 360 capsules ne bi mononom bi na siesie mo Daiwood ointment fetwetwe aposo aposo fa sa wa fa bi na fetwea oba bema na ensiesie enyi na mu nsan yade nyina frio Akoma FM so de malaria wonu mu ato na wontimi ne de na so be kopefo woni mrofia dum yensa wo ma abofra no fu Bomodia na wa num bi heba ne famasi shobia wo benya bi ato frɛ 0244886437 0244886437 na 0201681717 session in adreno and Daiwood 360 capsules Daiwood ointment Daiwood herbal Mr. Pastor Julius akuma chade yemra ho semana fe yefa wemo so ento na yeguso ye kai yetie for na adofo say aka just a month na ye de nya aba na wie ye for 2021 yes re adofo yetie for yenim so omoye mane bro so ma odona no den enti emo anwa ntade mpaboa ade biara obi wo wa wontumi ntomanom ne ade nyina ye je de aboa ye kunafo ne ya yarefo ne sabi emubuafo a
ontumi enante bi omo Akoma FM brofo ye de boa wo mo obetumi de bibia bia de bo nipa ye abreye ebi nso na bebia wo kwa na emu twen nti ontumi mfa ntoma ma ontumi mfa emo no engu ka mu mfa ma e de bomodia mobile money no wo de fa your numbers ne so a ebeba number no so mese de Mary Akos ya ade so wonya ko vendor ne nche na wo sende na de fufuro bia ba usika na ayira amai Akoma FM ha ayira Akoma donations na only one line ehona fafa say bia wo mo no bia 10 bucks 5 bucks man na e bia otwanu wa ofre ye lines na ya beba na aba be fa woni o ma no ye aba na inhira bia wo mu nso menim say onsa beka anu nti bomodi ana fa me se aka ye bosume pip na eda ye nimu na che say edro nti de wuwo bia bomodi ana fa bra ye nuanu bebrede wono de aba Francis Wager enra en wode na dia 345 ode ba ye na is kofa list na ba ene won so bia wo ben na pesa wode ba Akoma FM e bia taxi drivers drive e bia pesa o ba park na wo de ba studio ya na na so obetumi abasesi ya ene ye ma me bi ba wo se ene bread bi wa brochi wo de 500 Ghana cedis physical cash eno no so e de ba ne wo de ba office ena yaje enu nti won so wo de no betumi de aba mobile money line no eye 0599 0599 305 202 0599 305 202 baby awo bi asaye wo de Ghana 10 series 20 30 40 wo de 100 million buy budget 200 million buy budget wo de asia de kosi so ya wo de bebe bia ya budget aka bible so me na che se program no enye dru wa na sa enu nti obi a wo pepa se wo beboa Akoma chade bia no ebrei na efiti asia e wo se wo de ba akua Akoma FM wo mo di dem akunafo nyanka wo bia wo bubu afro ni frafo wo bia omo mobrofo no omo na December ye ni wo mu nyina ebedidi abomu enti die na wo die na wo ja to die mo anwa entade empaboa entoma anonie biski die wo bibia eyi hwil ya omo susomu imu etinamu wo betumi di aba wo mo asabi yenuan wo mani efra no poma yi bi na wa wo betumi di aba yani wo munyina omo ni daso e wo bronya yimu no omo ena yani wo munyina didi abomu enti die na wo fabra ye besom na wo nyankopon behira wo Akoma FM pepepe wo bi edoso wontumi fa ma ye mefa ye beba befa wo be fra ye no 0599 305 no aso and say your mobile money so 055 0599 yes 0599 305 202 0599 305 202 the other beba no I just say bia wo se ma ye modin ana me ye modin ye bebo scanner wo de ba ye no na ya bodin entoma dodo a wo de ba ye bebo na ya bodin ye obesie nyama bia ye ba ye ne sa pepepe e de amount papa ye nkofa ye interview ye mra na ye ba na fe dia ka bia no ye dia wo na dia ye wonom dia na ye wasam de bi e de metie for radio get results many of them ma major so yes Akoma mu some get results and no be wonu die nti aye kasa asem no ye nkwai semadu Akoma FM ye de nche free Bible Center edema ya hwefo ne yetiefo nyina na Bible Center de wote enka na ye enumpe enkase eho adwuma ana ye sayale wa bia na enso kase de wontimi mfa Bible Center afichiri ne ye base ya na wose ye din ka de Bible Center ye number no atudwa ema de wotie ye na de wo hwe no yare ana kase bi wo no ho a obetimi afa number no de nani a kire Bible Center me pacho Bible Center ye number no ye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko e kan ho ye 0244 9 8 mienu 88 00 00 4
0244 988 004 na mpacho yeti go no Akoma FM 0272 50 00 me pacho ye wo atonso agogo government hospital woni nchemu mfutukwa bi da o mesrew da bia ya na misi so me so person hu ba center na obeduru atonso agogo hospital ho a besi mfutukwa bi da o ma bi ton pan no wo de egboro anim tenten so mfutukwa no fa so saa se wonto ba heba center ye signboard a unya nuru ho Mr. Obaba beduru ne signboard kesi ho a ya twere so ba heba center ho no efie no na ye ba heba center ana temanso ye obi o com 16 lashibi a ye Bemba West Club anaba West City eno nso dwumadi a ye di no kumase na eno ana ye di no e wo temawo na minu aba papa bi ende ho aye fe ama me na ba heba center ye trase se ya da bia ya ne ye pese enipa hunu yare na wo no ho no na ba bi ode na ni bekire mesrew da bia ya ne ye nka ne kese tam ni sua obi ho a da bia ya ne ye kase wanya sisi yare atena ne so Akoma FM ya nsem wo ka ne se sisi ya na dimbe kowo ana misisi de da ba na menya ho adro da ba pa na misisi beko da bi awiawu sisi ebeko ba heba center ba se sisi na atena wo so ache sisi yare na wo de transia na ho mete wo sori ya na wu wo transia na wu no fani kire ba heba center aye wo atonso ago wunya beduru a sisie ne die won bia se kuro na abamu se amaman na adoro sisie num se wahwe ase ama osisi na pem wa ma yare abamu no ni nyina no de wani kire ban heba center uduru atonso agogo a ye behwew ama osisi yare na da so ama osisi na chia hwe ba bi se bidie ka ekoyi bidie ne de ye betene no ama na hwe nanim kama ama afi wo unu se wo ato ama osisi na tene ama ade agina empabo atenten so ana meka say obi wo ho a ne nan da bia ne nan no emu twetwe no odisi wa obeka se yede mpane pa na ewo ne namu ontimi nya na wo hwe ma me ba ko ba ho enani mfa say last week Friday ana oba ho oba ye sa na na Akoma FM na no ye ndo se doctor na de obi na de mpane ewo me ana na doctor ka chen se da bi eye yare ene ohaw na so odi wani a kire ba center idie wuni ohaw bia o ma na duro ama maame no ne ho eye a sesia no enan na nanka emu wo no emu tutu no sesia no ejai enti wuto wo na wo nam etutu una ne ye wo ya mesrew emfuani nkire ba bia fuani kire ba center a ye wo atonso agogo government hospital no ni nchemu ho no wanim tente so no wo ba beto yen ana meka se obi wa wanya nkwanhia ama ne na no kase ne emu abu mesrew di otimi to ankase eye Dr. Ba so ti ba bia eye Dr. Ba ye ne wo ahaban a ye de to kase so ema kase etene dompa emu abu no ye ne de ahaban to so a dompa ne etimi nyankwa eye ba center mesrew fuani kire ho na se wo kase emu na abuo se wakote ahwe afom ama udompa ni mu abu se enkwanhia na aba ama udompa ni mu abu se wo firi soro ana abeti ahwe ama Akoma FM mesrew dompa ne mfa nko ba bia fuani kire ba center oba ebete ahaban ye de beta so eche magic kura ye de ahaban ne ta so a ubehu se ye de bandage kakra afaso ama enna kakra bi achi ubehu se wona no kase na atoa ama ho ato enti awie ya me no kase se ye accident no wanya ana wo kase na ana wo dompani mu abu a mesrew fuani kire ba center na bra beje wa yaresa sabre obi wo ho a me kase ne nsa da bi ode bo ne ho asafo hene otiem oso ade mu ana ne nsa na loko no ofrew akwasi kire wo ma me nsa na yi be fashem da bi ensa nyankopon amo se enyiyi na da wonsa ne be yi akwasi kire ne ho ana de be chemu ama mesrew tu ho ana mo fuani kire ba center saudi wani kire ba center ye wa tonso agogwa wonsa na wo hawa ba mu adabia wonsa na eyiye no ebejai ama ho ato ye dia aba ne beto so amensa no de nyankopon si bo no akoye pepepe se je sitia ejime se wo hwe me na wo tie mi a saji ye number ni biem na afi Akoma FM eni wani kani a wo de beba ba herbal center ene wo mpraya e bi a kina bi wunua bi ana wadamfo bi enti wo de atwero na fato fakoto baby number ni 0244 08 34 82 ana 0244 988 004 and yeti go ni 0272 50 00 atonso ago ha ubehu yan sabre ha meka say da bia ya na meka obi wa na spinal cord na chika say no eye ni ya etutu no ne ho mete me si enso tutu ekura de nu ohunu amane obi wo okokete so a anopa ontimi na awia ontimi na na nwumre ontimi na na adwotu okroko na ana to
involve na enoma ekoso no ehɔ na no asɔre asi kete so na hɔ na ɛyɛ me afɛ die mahuna mane da bi obi enyew ɛyɛ ɔhaw ana aba wachi Akoma FM tina Bible center yetu ana mo aba Akoma FM sɛ bra na yare na ɛha wa wuntimi na no bra na Dr. Ba ɔmfa aduro nkan na nya ahotɔ na onso hontɔ enti mesraw wachi kase no spinal cord no fa ni nyina bra Bible center ana obi wɔ hɔ a make sɛ wanya stroke de na to hɔ mesi da bia me ba me ka sɛ obi o pese ni stroke ko bia no ɔmfa na ni nkyerɛ Bible center wo de wo papa no sɛ wo yɛ adwuma bi na sɛ wuntimi ɛmfa ne ma da bia ye wo female ward hɔ ye male ward hɔ ye wo dai hɔ wo ba wo papa no ye wo nurse fo a yatete wo mo ye de ne hyewa ye ba ma no ba bia da kama wo de na wotwe kra na beba wo beba na ne ho ye de aduro ka no na nurse fo no ma na duane tam wo se ye de aduro ka no na nurse fo no ko ne ye de aduro ka no enti mama awura wo se me papa me de ne kwa ho na be sa ahwe no da bi Bible center ye be hwew ye ne ye be hwew ama ho ato enti se stroke nkwa na ye wa na pese wo stroke ko de a fo ani kire Bible center Akoma FM yebetu yen yesa stroke a ontwe na ase biem wonsa na ahu biem yesa stroke a we ye police ni a betimi amache we ye soldier ni a betimi atonsa ene ye free Bible center enti ba bia stroke ne de waduro bia se wonante abere bia no fo ani kire Bible center mesre obi wo ho a wabodam ana edam abo no wasori awie o kasa wotete nkrata na ni so aye shimedi president ba ye nyanto aba mesre eyedam eyare bra Bible center oba yebema na duro anom meet kakra bi na ne ho atɔ no ne ho tɔ na ne de duro no bi ama no anopa no anom na ade afei na ni so ayɛ hyehyehye edam na abɔ no nyina no na afei afiri hɔ obi a wanya me fan sɛ wanya ulcer yare a ɛya wanidi a owu aduane tomu a owu me sɛ wo ulcer fo ani kye Bible center brabeje wo sɛ duro afei obi a wanya kompo yare ya ade e ba wo so a da bia ka sɛ abayifo yare me srɛw ɛmo obi mfa ba yensusu abra wo nya bayifo bra na bayi wo Akoma FM ana hye wo han mu agbewa bra na no yanya ma na face screen enkrofo hye no unsu timi na hye bi enti yare bi e wo Akoma FM fo ni kire Bible center e wo atonso ago me sɛ mama mi nuan aga kakra ofura kontom ne baye na so de ba ya ma no aha enu ntina wo wa ha okay mini aba me dase amidiani DJ Pisco Landing na adanse na me nso medie nya ba de a nka me adwuma kra nka me ntimi nkobi na so na madwuma baye ama me ntina na me baye se wo ene ma me mra na me nka kakra nkobi ne ma nka bi so de na ne wo ye ne de ti ba de wa uti Ghana ha ya dinya kese me meti abruchire nya hoto de wa uti Ghana de na wo twen ye ntem na fo ni kire ba na kwadwo ayaresa ye me wa no na de na ye wa ne ba bo na misisi na wo sisi ye adwuma sa won se abruchire adwuma warehouse adwuma wi kukuru ne ekoto ne ade timi da ho kodwo na minuan odi aduru ni bi ma ne me okay chese ni na wo twekura na msa so gina me na so a media bodwumen dia chefo ba tumi ye no wa yama na boso eti se chefo omo achichiri kura nya omo chefa na wa Ghana man mu eti Bible center yare bi ha Akoma FM therapy ho eti wupa afidie no so woda so ye 10 cedi e betwetwe wuntini no nka se bia mu eti me so yare bi edu nya de fo ani kire Bible center bra beje wa yaresa wunya ba ento na so a wonu kunu nyina mra oba beba beto na so amoawo de ha obi ya nam yare e mema ne ma etini bebrebe nyina no anu yi e wo Bible center fo ani kire Bible center na bra na beje wa yaresa me so me mfa number no entwato emre ni sa eti je number no na fo ani kire Bible center bra beje yaresa o bra beje yaresa eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 0244 988 004 0272 50 00 12 me pacho ye wa tonso agogo Akoma FM ana temaso ye ko 16 lashibi eti yale bia ne nkase bia no for ni kire Bible center na abedru Bible center na ho to ne ba na wo kwa esebo ne mra na edidi wachi eye ba ya da tiefo nyina yes ya da se papa ya kwa ya se amba ya kwoto an Akoma FM enu ti eye Bible center Alaska Star Enterprise ne original wallpapers de Alaska ewo na wubenya e free design scales no ni nyina ejinejinam Canada USA Spain France Denmark Sweden Germany ewo de original wallpapers
no Efriba Hotel Restaurant Wasori office with schools recreational center pubs DC office Alaska Star Enterprise original wallpapers make am for the amabronya beba enkrofo beba o shop was so CC ho with the Alaska original wallpapers no in the BCC ho na Alaska Star Enterprise owo edrum Mrs. Anoche Plaza ya ben Prudential Plaza Akoma FM was 055-411-4878 055-411-4878 and 0268-419-596 0268-419-596 Alaska Enterprise home of quality wallpapers kona kwajo de name of the Jagris Fertility and Natural Health Clinic Jagris Fertility and Natural Health Clinic make am for one at the amount every award wa magia when we are enyasam ketwa pelvic inflammatory diseases PID Mr. How Bomadiana Efabra ovarian cyst to say polycyst and I say diamond cyst and then yakako and then hawa fabra fibroid STI and yeah and then say ya dia wodo bema sisi anu jemu and now unkwamwa ewo form when ya enemu say ya dia wodo ban ni nyina bomodia tutumrika na wie Akoma FM Jagri Fertility and Natural Health Clinic I want ya bebo waba bema ma wade be fieduni awoma adan na oba woto e ma wase ade awotwa wompoa ko Jagri enei na wo benya ba wo ma yam wo mese anya ma entafo ahena sane ne yakeka hono de eye bebre yaje award nso bebre esa yenwuma panti wo wi a ya hwo yade no yesai ene wo bompa yaka ho esa senya metumi ade nyina ye e wo Jagris Fertility and Natural Health Clinic ye adwuma frida dwada de kosi fiada anopa no nwotwe de kosi anwumre nonum memene da so ye adwuma adwoada memene da ye anopa no nwotwe ni apon no mienu 2 pm pepepe na Jagri Fertility and Natural Health Clinic ye okumase kronom abohia ye ne Adonko factory ene de hwe no kronom abohia ye ne Adonko factory ene de hwe no enkran so ye wo Adenta Ezie na Takraze ye wo Akoma FM mill AAA Mensa Street and I been with Jagri Fertility and Natural Health Clinic Freya number necessary mo pa wo why ya dia show so Fred Jagri Sisia I was 0543 009445 0543 009445 and 0243 404083 0243 404083 Jagris or home of babies and antiquo na ekofa wobano na yemra yerayi so ena no en yede ebeto manimo ye maame anti amena obai no ne kunusu wase ne babia ye friend no imano amofa 16 years mofa picture no to mame ye ba no ayera yes radio gets results akumemu some gets results wama hwehwe na watwe bebre na wo mu ho no Akoma FM yehu ye nua bema no enu nti yemra bebe na na no mobile some baby ayera say yahu no bacho yahu no mo hu no wen bacho de odene koye adwuma no okudu ho no so obi be nyome bre se me ba ne koye odene kwakoye adwuma omkudu ho no ba se adwuma no odene ya no ontumi ye enti ni sika kakra ho no onfa ma no no so dabi o mo na ma de nchi enti o mo na ma de chi ade chi no stela o se adwuma no onye enti o fa sika kakra ho no onfa ma no no onfa na de enfo kan de emra okay o se on fa sika na makola no enti akwara de bufuo no de sika na makola no ti o de sika makola wi no se o de sika na ma de a onfa no ho biu so be ko so ene de be akola bia onim okay ti me benzo na eco station so ko foka o ko no kana be kuma se na tu ti o nam fam ana dro Akoma FM nam fam ana dro sa o si zebila no ho kasa mi nua be ma kasa ye ko wani bolega de ode ko ye ti o na te fama sa no binya ka bi ana dro no pa ko fo buka lodu e no be fro ye wo de jai no onu awa ha ma ye no onu ani komo no etiefo ye hunu ye nua be ma no enu tire ba bia wo bia mese wo asam no ya na wo so de ba amofa amofa menti on kana kasa mama sai hunu sai mama sai hunu sai ye hu so ti ase wo ma me no papa no ma hwehwe wa chepa
womu omodi afatokro ni ntwonum aha ene be hu wo adan na wudwane free papa no enchen pacho mekọ adwuma no okachire m se adwuma bebre ho mekọ amenya bia ye nso mekodu wo no adwuma ode maame no na mentimi nye Akoma FM oti men ko horo motos ne ade nso mekọ na mentimi nye adan na ntimi nye adwuma na edin ana adwuma no nso emba papa eho no nso wa akura ti nipa baako na eba mekachire nse mentimi nye so no pese me de force ye na mekachire nse me ko me free ko me man sika kakra bi so mfanto ti bekodu wo na me se be de adun de mintim judgment yo from scan mam no so from mame ntimi yele na Akoma FM odi mi scan mam odi mame o se ma scan de a metimi ahwe hu nti na me scan nti o mfi mi biem on kura me de mef kwan kura ma fa so atena ho ne de me de me de mfa ne ho biem ntimi scan no na me ye fast na me free ho me free o me bedu me fo ka bedu kwan ho no ona mi sika be san watermale ona mi sika be short 20 e ho 50 ho no kon me nante forms be 4 days on nante form 4 days every Akoma FM na mpese me be kumase won nante free tamale abakumase wusika sa wonam form free tamale e bakumase na woni mu kwanse ne ewom me nante be 4 days 4 days na mindu na me ko ya wo kwad anajo woda hincheche ye ni yira me down obi store obi hu ana ma twele na de ache na masan to aso saa na me yesa nti mi kodu maame bi nche na me sire ni nsu kakra no na o kire me se mai o ma hwehwe mo TV so sa o mo hwehwe me na me tire me se me tire se me koya adwuma bi obabi bata adwuma na nye nipa na yi na ni ama me nti me ko mi kurum no me tire se me sika se ma akofom na o pe ka na o di me si kumase ka na o tia ka na di me si ti me bedu ha no ram hu bidie ka bi se koye kurum fusu asin fusu kasa mama mitimi me pa na chawo me dem chechere me se mi na tire no na me pa na chawo na odi metina ne nchen no du ekurum no sim na ko Akoma FM odru mu kurum na osim na ko fie na woko wonim o maame number wonim o papa number die ti na wonim papa pa mu ete se wo wonim o maame no papa number die nti me na minefu aha uniform kra wo maame no papa number e wo trim se bia wako baabi wo akwacho baabi mama kwodi o ana makodi okay na wo brothers nso e wo no bia number de enya enwu so ti oni ente wo won fie say 15 years wako school kakra wo go school do say form 1 ena wonim o maame number wo maame Yusuf phone wo papa Yusuf phone wo nuanom o mo Yusuf phone enti wonim wo busua ni bia number mini abako na mnim number aden one friend an kan chese say ni wakọ akọdie enti wo pese wo ba mene phone me bag na me nyoma ina bo machi na me du kwa ho no mo hwim firi machi kasa wa mo na hwim firi wachi boys mi ansali me du kwa na bag na Akoma FM pia me na akunsu yi bag na eno ne ya brebebre ha ka se wo ntumi nya adwuma nti wo ba no na wo tamale wo nante firi tamale aba kumase wo hunu so obi si wa nante sa nante ene da amofa wọ́n sọ obi Ghana bakwasemu wọ́n obi akase memetumi ya nanti free tamale aba kumasi abonten so da ya wo kwako nanti free sika no ana wode ma papa no so wonkura ma ne sika na yesa ya ntumi afo amedu 60 cedis na adan na ka na wotre mu no won kan cho mo say yo ebia me sika kura ba yira ba bi ntimi sra mo fa menko ya do betra ka mu de wa ba kumasi adan wan kasa anche driver ni bi maybe sawo kasa na me nim sika no ba short to sa o kwam na wo fa ka no ya ka che say from ye ko no na tia me fe ina na me nim se ba be ka kwam wo ko station one wo Akoma FM ya ka che say wo free e boga e kokumase a sika ye say me fa no kwa ho ka na me ko lodu no ka na e lodu no man to ka no nti me fa de atwam nti wo fa short ni bi e na beja wo si tamale okay and then one can je papa ne se wontumi ene ne ntina nya adwuma ne biem enti wo mo a wo na call ma me ho na onim na wo si mu se wo ba papa ne tire bia ye ho a temie complain se ni sika sam nya temia ye solo si ni sika sam akofom na ni sika enti na eni na adwum so be san de me aba na ni na adwum se so ka che no wafo wa ma na wo si mu ba na bibi be ya wo dia fine ba wa ma papa na James na won ne tie no hu ne se wo ba kumase bibi be ya wo a wonu so no na ke be hold no responsible wonim
because you're holding a way. Say you're one care for some change. 2 washing Akoma FM. Mane Edding, a Jumano. As I say, the way Tiano. And Papa, and the my dear found Emma Crass when you are home. Washing bedroom, and Branty at the same way you're washing bedroom. Yahoo cast, Mimi or Babasi, and to be a warmaker. Didn't know to be more Casam and Sunya. Sicasam say, Sicasam near Jumani we are. Or the ma in a small boy became to a be or the boy is telling the word member. You're this kind of man in the waffles get to a be. To the waffles and a penny, and not the my. And to know my saying. Was in waffles in a penny to the beginning 20 cities. The waffles sent me money per me, no tens, no quaffa tens. A yabrabwa chassis. A yabrabwa chassis. Ufiti preocupa se moja ba abrabo chassis. Bibia yan kakran. Na do aka se washing be na aka se enka kwa wash car. That will not when you bear 10 million, 5 million. Akoma FM. 16 years. Washing bear juma. Will be a yebi. We young kunkura we washing bear juma. And there will be a washing bear juma than walk out to a juma. Who could not say a juma went to me anya? Who fakas and cast a bama meo? Would they not say, oh, you call me the 1 week. 1 week, not dinner. Went to me anya juma. Winnie mo mama number. Winnie mo papa number. Now 190 for my free temale. Aba, we tear so much of bag in Omenku. We 3 years. Sa bag in your shimu free with ye. Near Kuan for 1 shemuramu. Papa, me back was Yanni Kofi. Would be so much of mamma number is on bebo. One papa number is on bebo. Was meaning mamma number, meaning papa number. Nina say Yahuno, at here for a coin number pacho. Mama James, I want to say Mohuno. Akoma FM. After I catch you know, I was in for you. Okay. And at here for I don't know. Until some ben I will catch you at here for an uncle. You, but you, the Edican faster than my ample woman. Akoma FM. What do you make to a team Ufre? I did my colleague Ababa Shamisa. As like a son of the man. Okay. As I miss Akoma FM. Madame see 87.9. The Shram mom. Someone now so a chair can be a mamma. Media Salamon papa. Yeah, that's it. That's what I'm ye. Okay. To Tini Bia teams is here or on Franco FM. No, I say, mammy. Yeah, that's it. Don't must papa. Okay. She don't come. And no. So my bread. Akoma FM. And you may be able to come, sir. And do Baba Cowan, sir. So that can't be. Yeah, that's it. And what's in the Yakano? Yes, the radio get results. Akoma FM get results. Akoma Moon Sam get results. Papa, and your Kriamumra, 18 in the Yakaso problem, right? Na woman here to track woman some papa meboa baby anyway ya mama emi na wa ma o say and na wa won ba ne de so ama ado besugu yeso esu besugu yeso baby anyway wa nwura esu ni yehu no yese ha ye ba ye behu ye ba no and on yehu no a wone ne papa abetra se no enu ti ye de masene mom sa won so wo problem sa won so wo hawa ye wrai wanya no results abusia no ase ya sere biem enu nti nso fa wo de ne bra na nso obesere ye wo askwa ye ne mo na edi enhwe ne mu se wo kunu wo yire wo maame bi mre bi wo hu mo wo yakowo to ba bi hu maame bi hu papa bi bra ne ba Akoma FM wo yire ne hawo wo kunu na hawo ana wo de na hawo bomode ne fa ne bra akoma mu nsam dwumade so ye behwe na ya kane nyina e de ama o kira no pa ye beba na wo te ha se de obi anya resource no onso benya resource pepepe na o ba na ofom kwani afre 020 3933 020 3933 wo frɛ ya ne ya bɛkyerɛ wo kwan na mmom ya waskwa kumasi askwa ne mo ene din hwɛ ne mu wo frɛ ya ne a waba wo de amfrempo bra
yɛhwɛ wasɛm no ɛnka ɛma wo ɛkua montena sɛ yɛba no ɛna yɛhu no ɛno ano no ɛyɛ sap solutions limited wɔnom ɛse ɛne wɔde wobɛtu kwan akɔ Europe w'ani so ade wunu sɛ wobɛtu kwan wobɛkɔ akɔyɛ adwuma ebia yɛma 2 years working permit ebia yɛma school mu kwan bibia yɛ kama nanso wan na de wobɛkora mesra wada bɔmmɔde ne twe ani kyerɛ ɛhwɛ yɛn ɛyɛ sap solutions limited yɛde wobɛtu kwan wate na yɛka asɛm a ne yɛnim deɛ yɛka Akoma FM ɛyɛ labor department wɔnom ama yɛ recruitment license ɛno nti bɔmmɔde ne bra bɔmmɔde yɛ recruit nkurɔfoɔ adwuma mu yɛde wakɔ akɔpɛ adwuma ma wo na afei yɛbɛtumi nso san de wakɔ school ɛwɔ Europe yɛbɛmu anya adwuma wɔ Europe ayɛ wobɛtumi nso akɔ akɔsua deɛ ɛwɔ Europe ne nyinaa ɛyɛ pɛpɛɛpɛ saa pɛpɛɛpɛ ɔse adeɛ yɔ ɛne ɛyɛ SAP Solutions Limited wɔbi de akwantuo bi awɔ w'ani wɔka sɛ baabi a wokɔ yi deɛ o yɛkɔ akɔmo adwuma wokɔ yɛ ankɔmo adwuma nyɛ afei na nneɛma akɔyɛ basa w'ani na atutu aka wo nsɛm ɛwɔ obi man so yi SAP Solutions Limited deɛ yɛnte sa 300 jobs vacancies ɛna ɛwɔ ɛyɛ Romania, Czech Republic ɛna Ukraine ɛno nti meboa bɔmmɔde anabra yɛbɛma adwuma ɛwɔ hɔ ayɛ 2 years working permit yɛde bɛma accommodation wobɛdidi afei yɛwɔ carpenters adwuma hɔ nti woyɛ carpenter ni wɔ Ghana apɛ adwuma yɛ mason steel benders bakers restaurant workers Akoma FM IT professionals mesrawo ebia wonya carpenter obia wo kra wo de woni nsa no dwuma woni san dwuma Akoma Solutions Limited yɛde wo bɛkɔ akɔma wɔ dwuma ayɛ trust us ɛyɛ SAP Solutions Limited woni san dwuma bia na nso bra yɛde wo bɛkɔ ne akɔma wo adwuma ayɛ bɔmɔde a na ɛbra na bibia ɛnyɛ kama fama saa so no opportunities ɛwɔ hɔ for nursing training ɛwɔ Europe and unti Bomodia Sub Solutions Limited. Freya Cecilia and Cybre. Cecilia, Fred 0507 835 685 0507 835 685. Your social media handles now. At Sub Solutions, our Instagram, sana our Facebook, and so at Sub Solutions. Any Cecilia na yamwa. Pastor Julius. Ma. And I came some wakwa baby. Yeah, na. Go. Yes, Amra. Akoma na yamra akumacha de yabeba ho ebra ne yaso nti se ye bonus so saa na yewia yaba Akoma FM mafia na kobi ne kubra na fe yewia yaba de wa all right ma ya da se yaguso a ese etiefo ne ahwefo wo akoma achade ne emoa omode eboaye na yatumi aboa ya na mobrofo sabi wona adidam wona tete hwie mu ne ade anifrafo ne ade ne yatumi aboa omo anioma bia yede boa saafo ne bia yeyi bia no obetumi di aba sika nso de ba yempo na afi atumi aboa ma meda madofo nso nyina ase ai meda pa meda madofo nyina ase the way happy birthday. Yeah. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Pa another my ass no. Mama. That's right. Oh, fantastic. Ma. Pastor Julius. I don't know fan. Oh, fair. Akoma FM. Me pa cho me ehwe dem ha and we po tu no kra ejina dem ha. Po tu mo za. Na me shira me ma. Na me shira me madawro ma. Ai ma madawro ma nya. Akoma FM. Amadofo nyina sa abna je nmu nyina. Nti momo no mo. And momo no mani nsu. Emo wa se momo na chesa. And momo mani nsu. Ma number no 0547 85 36 40 0547 85 36 40 momo name ne Julius Naba ha mon kire do ebra woti ase ewo do no wa kire ne wodo afei ayenyan kasa yenya bema ibano husu Japan oh yeah wo share your program no wo boa ya oh yeah Mercy Akoma FM Mercy okay obo mama akoma mu nsem de omo do ye na o share onu ko timi share mo won o timi so wa share senti na happy birthday
happy birthday. Eti na si musa me say na medi banku ana. Ana say oh asew. Na banku na ade ho me ne. Emmanuel Ousa Japan. Happy birthday. Emmanuel Ousa Japan. Happy birthday. Ya man awoda pa. Awade ma onyini ma titiri ne obrempon. Ewo ne busua mu na bra bofa ba bia wo Yesu di mu. Amen. So na ye baba ko ono so International Central Bible Church. Mami you ono so fire program in your program. And then me ba you ono so di ne birthday. And now no happy belated birthday. Awade man awoda papa. Happy birthday. Awade man anya papa anya nsra. Osa twi akra me nyame. Ababa went to say we evangelism. Wono ko ne nam no twi akra me nyame no twi akra me nyame. Nyame enshama me. Man tie de omu nyina se. Mama ye ba afia kubra na we. Mama no kwasem ne se ade na adesua wom. Ne de bia meka se Ghana ne wiase nyina eti akoma mu ntem a aya futuo no na aya very important. Mama won se je won krofo bo wiase ma nyame a cheda ye wo mo se Mordecai. Sa wo hu he ma wo ye dai wo bedi nkugo wo manim. Na wo afia condition ya mama bemma timi atini botom sika ehia se me wow in the name of me waro na keke no watam 15 million the amount so de ko han da dan or the amount uwie ye no wo se wasia keke kan sem bebiri abom wasia je next 15 million 100 million at the amount mama anke obi e wo fi na koma mu obi e wo fi na sem do ai 100 million mama ko enipa nke ye no bone o enipa nka empo fi mara wutimi fi na tisa masa konya be ma fofo e de sense ken ko han de ama no na nyame de mama okase o tua o ka ana na abu aka afiase mi o ye fra kwabi onya sem papa bia kan kire ye se wo so wo fiewura atu bonu die e bekum bonu for mama se de bia won ka se papa bia che o jina fun mo so o han dynama no woni na di ni sika hwe wo ba asa ma ye baba ani ya sadi ya so ye na mama mesre ye mfanya futuo se obi atam 100 million de amawa ye se obi so e de ko hwe nkwa mfa no ko hwewuo enti ne boli so aketua ene ne o twa so aba no obi e woti be mfanya futuo sabi nya kwase ampani bia na beto ne sika de amawo obi ne sika mo nche so wagimi Akoma FM ko de trewa mama no se ye kuroma se wo da odo de kire obi o che na de o ya do ya no mafa so wagimi yo enso nya jimi no wagimi yo aye wo do benfos odoma nipa jime na ayiri bo onom no entime sra mo me mfanya futuo na obi boa wa ehunu jime fo ne mo hunu se akwanya bi na aba ma na se o mo na anya sa na ototo na se a asembe ba oso dabi mama mi wie okobi ho aka che kobi se eba ne ye japade mama nipa nya ba wiase a ye ma sa ajapade no enya baabi nyina se de nya me abode esese eye baabi akobi wo biara mesra eye abusuam na kobi frie se kobi mponi no wo se Dubai wo se nya mama abusuam no ho minim se ma me no ne abaya na nka na so nya abaya no ho se no ye ken se eye eba na abam no de kobi de ba wiase no ene yesrem ameno se oba tan onya se ba tan no ma akwa nya baabi nyina na emoa wo mo mama akoma mu nsem djumadie yesre obi bia say o problem aha na yes odeba say this is the headquarters of social issues baby bia ya kabra bom nsem ye high na headquarters mama unya akwa yo buy how many days ni and ye nya dia ba ye ne picture to so so you say wa me ye adwuma mama na futu wo mu se akwa no mpebre wasim benya adwuma ya de process ni fie wontimi nya 16 years amanfo to ahwedio amanfo soja to ohwe hu ye na wo de sa kwaduro ya sa brabo se mo no na James no so mama on suan de ye kuma mra bebre ho ye bu anigu so asem ma ya obeka se odim na asem ba na bo hu se sa mra wo wiase on insuan mo de me da se Pastor Julius I mean fever mix adren make am for e de ama wo bia wanya malaria wo honam na ye we ya wanum na ato wo ntumi ne de anapokra se e bia wa sorry wa ho de so ti fadwa wo ti dwa wonya amen fever mix chemical ne ba sho bia mo benya bi amen scientific hospital Dr. Mibon so say ya de ben ene ne etiti wa ha wo yenya no adro wo de fabra ema refidie no badwemba ya do to so be diagnose ne padua ne ma kire ba bia ya de ne hye ya de kora ne adro ya mfama nom Akoma FM ya de ne nyina no na chese etupia fechan amen scientific hospital ya wakaje ti ani so ene de hwane mo ya ne ni wade share market ni atwoma tachiman ene bofi pam frɛ 0277001234 0277001234 na 0202488588 kafefe waseta lala talala mesro
bema ya wa ho de ne akofom e wo mpem wo bema no ehi low sperm count na wo dwonso no ya se hyehyɛ wo so fita bi obema na no wotumi se ne ma nkoye mfama gonorrhea syphilis na mo san ya de bema wo de ya ka fefe capsules oba me se wa da hyɛ so ma me enka wo koso ekumanum emu ebie ensangum ekurogum wo ne bema da won te de wo ko fikyira wo te yaw me se wo de so e ya ka fefe emema no na mennom wo na wo de adro we nwa dance ne ye bebre enu nti ena ne di ahyetari ase amasen na Daniel Bakwale na Fredmans Apedan Kinsoka Bank Wusko Akoma FM Jodasmas e wokono ngo Fred Harriet Najika fefe capsules limito tukwaton e was 0207 183 819 0207 183 819 0243 105904 Daniel Bank Trading Center one when I did Daniel Ban Meshanwaba malaria beko fever beko typhoid jaundice when I'm young when I'm ready ni na ebeko Dani to ne Ban Meshan so no matter won to me die waba uko fichira ensem bebre ana woni moja Dani natural back capsules bema wa ho de ne yakofom no be Dani eba ointment fa bitwitwi waposo Dani prostate all capsules so prostrate odwon so awaya se hyehyɛ ni nyina ebe frɛ open form abo friend for woni mrufie nkono unombe Ashtown ye ne Dani farmer ene bofi pam Ashtown ye mrom ho a frɛ Dani Bank Trading Center was 027 3392877 027 3392877 Nanekua Marco Kubra na mede chance ye free ni so Akoma FM okotere se de ogina ota dan ho no ne wo to boabo no ne ho nya na hyi te se de o se wani gine Kubra mesra o twon ho firi ho twon ho since wo se wo yi wahi enti wo so wo yi nahi na nipa na mo ko ne ho no o wa he o ye de na amamo mu nyina wa mamo bon one ene tata mo ho onse mumu nka ho wo Kubra ma kobusa ben se beninim o se da bi aka won ka se wonno na medi kan ne wo me ba panyina wodi kan o se wonim wo enso hwe de wo ye wa akire hwe ehisem a wo ye a eduaboro nyina e ba be fra wa be ka wo ba ehisem na wo ye ni nti no e na ye be ba odua no twe wo firi ho ono ben na e fa ne ma manini nko manini nko na wo de wo kopa ho asem aye den wo de wo beginam kakra bia no akofre no yi efrisa wo de ye ba be hwe wo ba enti wo de wo yi na hi enyi na hi biem tina wo ba bi na ono so tina no ba bi ma wa ma wo bon one wa ma afia bon one enti hwa wo hu ye wo ho Marco ma memra afia so afia ade a wo pe e na aba mu no enne suenyansa e wo ho se ba ma ka cho se bodua to ba so na we onko na wonya unse na wo se wo na abepe no enye ono na pe wo na wo na abepe no eye news enye news ade wo bia pa wo bi tumika ahankwa na aye gana nkwa na aye bibia wo hobi na aye bibia wo hobi waka wo ti ase ma no ban wan ti ase ma no obi amu ka tumu wan ka ntum na wura ho eti ba me enwene ye ho wawura ho dia wawura ho ni sika ba ya woni na di wona wo ye nyansafo odo manyipa jimi wo sisi mu ya ne denti e na odi ni sika 100 million e de bre wo e na mwadi awie o se de ohia e ya ade me yensapo e wajimi na ni abie o sro ba bi o te no o maniska o yetu no fasika bra na won pe ba bi ntina o ba no no o sro bo na mo hwe no wo busa Maa Akos ya me call ye 2 weeks se me call kra na adwuma ne gugu ho a o call ye na adwuma ne gugu ho a anka sa amra me diska ba ye nka sa nkyere ni pasa wonu mu kasa anya ben wona amaduabo nyina ekoso no sesa wusuban ka sampato oba ne tirim na nakoma ento ne yam na opia na hu nse yes one bema e na awo na nakoma ye de ato ne yam enti hweyie wo ho enyi na hi amma ne oma bia ekọ no enkoso sa na aduabo ne de enne ye nyina ye fansu nyansa se bema se bodua to ba so na me de memmo no de ye hwe ye hu yie ye sesa ya adwene na Maa Akos ni ye nua bema ya wo yira yaba wa yire afi na nyame adom yahunu na yahunu no fort ni nyina afri papa yi papa ne yere afri o afa nko school a busanade a obeye wo besua adwuma and wo beye de ade a mane ne nane nam de wo pe akura we wonya nyini nsa etimu mane mfa wo ne pe enye de wo pe ya de nyame asisi se kwa ya de nyame asisi yahunu ka ye ko no eti wo mo de aka no ye wo mo dia o mo hwa akura ne yie na na brabo ameye basa wo be hia ne nkura wo mo aba ne ye twa wo nsa age wo bag
enti omu sho omu hu ye se be ya enkofa asem ye dem Maa Akos ma menkeka bi nchira papa me da se papa ye careful so travel and tour recruitment agency ye da nyame ase omu de omu so omu ba na ayira ni omu enti no ano ne de aka bia no ye no omu be ka na se okay for so travel and tour and recruitment agency ye ma working permit visa ba bia wo ko bia ye do be ko akontu omu nsam de fa be dan ye careful so travel and tour recruitment agency ye wo kuma se me na high tension for 0241 169774 0241 169774 grow fine about Akoma FM wo be no mo ene ebeboa woni wo be hyehye bibia wo how bia woni padua no na beko grow fine mojadro Mr. Bakwalenak Ashton from Smart Bobo se Fredmans Apidan Pure Live Chemical ba shop bia mu benya bi wo pe grow fine to friend 0244 596532 0244 596532 Jalai Travel Consult also wakwantu mu dadwene ade be na ye wo house say connection member juice kedi Fabra Jalai Travel Consult Schengen visa Canada working permit visa de winya bia wo kosua de nyina de be ma exporter no egusu Dubai tour yegusu a 2022 ne bewie enu ntibrane ya hwimom Jalai Travel Consult atonso extra so high tension Friday no 0249 198615 0249 198615 Divine Hope Herbal Center yen ye de otwe herbal powder ediaba otwe herbal powder enu an se watwa no na de agunsuom na oba be Akoma FM to me abuasiesi osisi yade enam nsan yade oba be ma wanya koko anase pressure watenka article stroke anase ulcer eye otwe herbal powder tigunsu hyiemu nanom wo ha no nyina bana wieye Kwalenak emrom Ashton Mr. Ba Fredman semenko tabia herbal adisha market obenya bi eye pharmacy ne herbal shop bia mo ubenya otwe herbal powder no ebe na ye wo makro abusuakuru wa junction ho na Divine Hope Herbal Center ye do otwe herbal powder ne ba ye wo Freyan was 0591 565557 0591 565557 and 0551 228281 0551 228281 otwe herbal powder was say ojanishe wawara obeba Omel Company Limited and nano memene dan ye wie enkran training no nyame ya domu abosumi ye edi animu ye na watwe edi animu yi mese wada chane so 20th November memene da 9am pepepe na Akoma FM no so ye di tintim so ye tia wo said ye si ensan nyuma 3D apples graviato paint said ye si two tiles floor and toilet cleaner turmeric alata samina shower gel hair growth no one yama ointment ya ye de etwitwi ye ni pedua ointment any oil Mr. Wada Emma Etrifo also your oil body 40 ma with 3 ointment so won honam your ya wudi twitwi ana meat pie any yogurt ni nyina no Omel Company ye chiro se dey see eye no sika wo betua 200 Ghana cedis ko foridua de no bekoso memene dey bay e wo Jackson Park Ascension Hall bomodia na efrayen e wo 0506 061620 0506 061620 0597 109894 0597 109894 yabajo so fly away travel consult and yadu to kwan yadu fly at the afawiem nti so to fly away Akoma FM no anop mesibre and no Qatar Dubai Israel Korea and yadu ebeko Schengen visa yadu beko akọ Germany Spain Holland US UK Canada Ireland Brazil Turkey Mexico when yadu beko wini ye best set anasa passport amane how fly away travel consult say yadu ebeko ye bibia ye genuine esai ye fast ye wa atonsu ahinsan bonsium frayen e was 0243 421215 0243 421215 and 0201 166202 is Chadabal Center near the Burstman Capsules Aba Bema Wusisi why Yamre Wampem eyi prostate cancer eyi cancer free bemem eyi cancer free wushu musabe and timiso bema where ye mema kwendro we here a best man capsules bemwa ye best pharmacy ni chemical shop bema wabako to be farmer okunana which means na ho de from Daniel Bahab me Kwalenak and Mr. Akoma FM the Sunwu Hansa Street for 0208288099 na Roman father edrono de eye ageme heba Mr. Mansankabi awututuo waposo yo ya waye mre utine dwa wo ukọ ficha wotin ya stroke spinal cord na watochima wayase ageme heba pada Roman father edrono we here for 0243 115948 0243 115948 na wama wonsa akabi ye twa ye ho abasese ayeba ye bekwa homane so amafue
Hey, Maria Dra ye bohu de ru anytime heba mixture. Time heba mixture ye ma na be ma na oni ne nyem ne se onhia ne da onim ne da be be go fa ne yin se free on fan go no no de woni mu no yesre mu yetiefu adofo yahwefo de mu yema yeso ye ni dodo enemi wo ha nyina ayemu adom nyame nhira mu ene sikei eso ye mu ena mo de bai ye da mo ase ma akosi mi nyina mu na me na mu nyina mo ase man e wa fefefa amaya amano ma she nua be animunyam erwade nhira wo bibia ba bia wo sika ne free sika ne nie enyomo no so nyina ene wo yenim ye da mo ase nti medi ni nyina mejina mo akwa me e de sika no ne niema ne nyina ama Anita nti Anita we eye onyomo no sika e ba ma ko na wo bo ne nyina no se yen fa say na wo ka che ti fo ne akofo Anita bia wanu o nyanya sabitu sika nyanya sabitu ida obibi ase omwa odi abwa bebi obibi free bia radiation na obibi ase radiation obibi Akoma nsam dwumadie ni se de mu yemaye eno na ni taka erwade nhira obibi a boto bia sika ne frimbai erwade nhira wa nemu bibia na wo de bai so erwade nya wo kase na wo nhira obibia e wo Yesu Kristo di amen wo so wo ha ye twem ye be ye de say ya nhira Mama nsam dwumadie ni ye nua ba Anita mo be kai na ye nua ba na wonyem no na be ma na oni ne nyem ne se wonhia ne da onim ne da be be go fa ne yin se free on fan go no no de woni mu no yesre mu yetiefu adofo yahwefo de mu yema yeso ye ni dodo enemi wo ha nyina ayemu adom nyame nhira mu ene sikei eso ye mu ena mo de bai ye da mo ase ma akosi mi nyina mu na me na mu nyina mo ase man e wa fefefa amaya amano ma she ye nua be animunyam erwade nhira wo bibia ba bia wo sika ne free sika ne nie enyomo no so nyina ene wo yenim ye da mo ase nti medi ni nyina mejina mo akwa me e de sika no ne niema ne nyina ama Anita nti Anita we eye onyomo no sika e ba ma ko na wo bo ne nyina no say yen fa say na wo ka che ti fo ne akofo Anita bia wanu o nyanya sabitu sika nyanya sabitu ida obibi ase omwa odi abwa bebi obibi free bia radiation na obibi ase radiation obibi Akoma nsam dwumadie ni se de mu yemaye eno na ni taka erwade nhira wo bibia boto bia sika ne frimbai erwade nhira wa nemu bibia na wo de bai so erwade nya wo kase na wo nhira wo bibia e wo Yesu Kristo di amen wo so wo ha ye twem ye be ye de say ya nhira 1.9 FM Mama nsam dwumadie ni ye nua ba Anita mo be kai na ye nua ba na wonyem no na be ma na oni ne nyem ne se wonhia ne da onim ne da be be go fa ne yin se free on fan go no no de woni mu no yesre mu yetiefu adofo yahwefo de mu yema yeso ye ni dodo
enemi wo hanyina eyemu adom nyame nhyira mo ena sikai eso yemu ena mo de bae yeda mo ase ma akosi me nyinam na me na mo nyina mo ase man e wa fefefa amaya amano a mo ahye yenua be eni mo nyam erwade nhyira wo bibia ba bia wo sika ne free sika ne nie enyomo no so nyina ena wo yenim yeda mo ase nti me di nyina me gina mo akwa me e di sika no ne niema ne nyina ama Anita nti Anita we onlyoma no sika eba maako na wabo ni na say enfa say na woka cheti for ne abofo Anita bia wanu o nya sabito sika nya sabito da obi bia se ombo a odi abo bebi obi bi free bia radiation na obi bia se radiation obi bia Akoma mu nsam dwumadie ni se de mo yemaye eno na ni taka erwade nhyira wo bibia boto bia sika ne frimbai erwade nhyira wo nemu bibia na wo de bai so erwade nya wo kase na wo nhyira wo bibia e wo Yesu Kristo di amen wo so wo ha ye twem ye be ye de say ya nhyira points my effort mo mu nsam dwumadie ni ye nua ba Anita Mubekai na yenua ba na wonyem no na be ma na one ne nyem ne se wonhia ne da onim ne da be be ko fa ne yin free on fa ngo no no de wonim no yesre mu yetiefu adofo yahwefo de mu yema yeso ye ni dodo enemi wo hanyina eyemu adom nyame nhyira mu ena sikai eso yemu ena mo de bae yeda mo ase ma akosi me nyinam na me na mo nyina mo ase man Mr. We a bus driver. Nasa wo lance si anasa efa atadwo wari atene de yedo bekwa kata na fe wakwa kwa yadwuma bosome 3,500 Ghana cedis ena yede ebema accommodation ye free wo bedidi miensa anopa wi anwumre enye woka sanso na wo yare so yedo bekwa yare sabia eno eyeka eno nti we a bus driver Mr. wo Akoma FM ya fa nkwa kata na kwa yesa adwuma we na Global Care Recruitment ye wo ahenema kokoben 18 Mujanshin Fred 0552 833381 0552 833381 Menso Prostrate Foundation Clinic Aifia Natural Health Center yen enachese eneyaba ye de femike na ba femike we de ene yi candidates so banka wakoso ekumenum yi free wa na ema ho ayeketo na wasense wo veg mu bia wa ayeketo na nakọ ho no nani age sanso na probio 3 so eyi namu nsan yade e free ho mema ne menyina mu betumi anom probio 3 and novel the power capsules and also etukoko ase e de free ho Aifia Natural Health Center wo apomudimu hawa bomade anako Aifia Natural Health Center na wo benwu ye e wa Ainsan Estate ye ben Good Shepherd Senior High School free no 0555 902989 Akoma FM 0555 902989 and 0245 111291 na say eno ano na yeko en nti bomade anabra na ebenwu ye nsesi ha na mom shane so Ayona Pharmacy wonom and the impressor capsules na oil no aba eye no mpemu adwuma onom capsules na wo de oil no etwetwe fa kokra ha wo eye adwuma papapa eno nti friend eye 0243 123224 0243 123224 benya impressor capsule na oil no biato eye Dank Eba Complex Limited wonom na de Dank Extra Eba Meshaba etu sasabro waposo no waposo wo kon yo ya wo chase na wo sori abonso wasensene ana stroke wobia wenya umuja ntimi ndia frisane woni paduane mu no obenom Dank Extra Herbal Mission no ebe na ubenu Dank Eba Complex Limited wo Kumasi Pechi number 2 ye ben City Life Hybrid Akoma FM number 2 yani Shell filling station edition mo 29 because year 31st December 29th November edikosi 31st December no ye free screening ewe yen branches ni mu bia for 0266 593330 0266 593330 afa yenko na yenko dinko mo menu aba ma memo ha mejeso yenko ene ye de ani kire he Jagris Infertility and Natural Health Clinic Jagris yampa e wona uba enkura besu wo fie no mebo enya zankuto no kwasem yankura Jagris Infertility and Natural Health Clinic ye chia ye tiefo nyina
Jagris Infertility and Natural Health Clinic ye hospital kese nyankopon ede ama asanteman ni wiase Ghana man nyina se yembo ama obi bia awosem eye ne problem obi biara o yeso akina emma obi biara wa akina problem no eye se de yare ne tie bia emma awo ne ba no Jagris say wo amie ede maw Jagris ope Jagris aye number ye 024 3404083 answer number no kwade yam che me bia yamo number ni bia 0243 4040 83 and I say 0543 00 94 45 yenko bi enti 0543 00 94 45 ya ji award bebre both Ghana and abrochre nyina na say ekoji bi wo Dallas ya say Jagris die say ye awo asem na ye problem aye awo opeba manfo mama aya na ye hajin bebre say manfo bebre timi chini na say ama mi bi ba ho no mo si okọ ye ma ne kire ba bi ma ne ko ye ma no koto mu no say omene 1 minute omene koto ban ento ye just because say opeba just because opeba but mama ade bia nso be ye no na wase said the idea bia besi woni paduanum no o TV say ya o repair ado command o fridge say ya o repair ado command o kunya bubu o repair ado command but nyankopon so ma a doctor fo nim de a o mo Jagris say said the etie bia ema awo ne man ye nso ye de nim de ebeboa ma awo na ba ye wo problem bia e ha mema ne pa mama un say enyema efri obema mu ba na ye friend no manfo be esi sperms enya no na ye sperms no eye ensuo a emo ye from sperm cells ni tim man pa choti ase first no na de bia no obi gidi se o ne ho original so a o no oba ne dan ngwa no o hwiegu ni de no de awo be babat enu eye ensuo keke Akoma pepi no manfo bebre no mo ne omukuru no beba no ye beba na ye behwehwe mu no ye frɛ bibi azoospermia ye be hwemu no na ensuo na wo honom no ensuo ko a emo ba ko pese mo na e wo mo yes sperm na akasa no ebi ni e wo se per meal bia no ye nya 120 to 120 million per 1 meal enti e fa ne se 3 meals na de bre ya ye be multiply by 3 enti na wo be hwe se sperm na o de abre ne ba ko kura ni mu no enso so otifie e bo ne yire ni e bosobo se on obi honom so o problem ya ye friend aspermia sperm ne makra sperm ne makra ye wo free problem bi oligospermia eno ebia sperm ne be babat emua na omuom no omo emusua ese ometimi de awo ye wo problem ye friend astinozospermia ye wo doctors fo a ye wonim de be hwe ama astinozospermia no wo de emua ne ensuo ne beba but emua na wom no ahoode ne wo fo omuni ahode omugum saa ye frɛ bibi necrospermia emwa no omugum oba omu nyina awu enso so otifie ene ne yere ko ene na machire em ye nyem hye no se otimewo ya nyem hye no enche no hote mama na wona wanya ohunu amane enti se the problem ni tie bia no entena fie oba ho so wo honom ye problems bebre betimi ye frɛ bibi fibroid mama said the ultimate nyema untimi nyimu biem no body ade bia wo esi woni paduam no I send the signal to the brain ema ye fa bibi pituitary gland ema bibi ye fa bibi secretion of hormones hormones no na kire say we enye say bia eggs produce anase bia na wo problem bia ovarian cyst ama nsuo tata ovaries ni mu enti ema no egg na wo say produce ekosia sperm cells no ovaries no entimi nyesa enso utifie ba Jagris amia hwe no utifie na najo watamsumye na ade akata wati na wusu emfa so obi ani so yes tumika ne bra Jagris se nyankopon ma ye nimde se de tie bia ne ye beboa wo ba so enye se wo ba ya ne ye ma waduro ye wo nimde eni enfidie mama wo bra Jagris de dakobe wo de wo pese wo ba bra ho ne be hye enfidie keka ye de be hye no wo ye be hye okay mfidie no kra hu pe na wanya ahoto so aba be ye nhihye mu sex fertility say organ de Jagris ye damufua enye fertility nkwan so bia ma wo de no eye stroke abubu wagu honom untimi nsori mene wo to nchia se ene faka tinam bra na yenhye ade ma
baby a stroke na duru no me chew mpo se me mama wa na 2 weeks obe sorry anante 2 weeks ebia ode na ma stroke na ma wano achia emre ba ma ye betimi acheche kwan ye fa so ma stroke ni sa ni problem bia ye se ye stroke nko ade a wobubu se dey jagris be mo sorry ebia ode no enye stroke diabetes ye diabetes ni juvenile diabetes ye type 2 diabetes ye pregnancy induced diabetes ebia ye man na omukọ awo no ebia awo mu no omutimi fa hunya diabetes most at times nti bo say ma bebre wo diabetes because of pregnancy your hormones na security insulin ni ade nti enya disorder kakra bi pe obetimi anya diabetes ye wo animdie wo hono ma ye ba ebetimi ahyehye ebia wo de ne de ebia typhoid malaria yare bia ha obia na jagris say ye de yaba si ebeboa wo yaba si ebeboa wo yo pe ya ye wo Accra ye wo SDA junction behind NIB no upe kumase so ye nya riakwan adonko bites kronoma bohia adonko bi odi odu kroma bohia so pe adonko bites fa odu ho no ma ye ne ye opposite pe anase upe Accra takrade so abehu ye banchiase banchiase AA Mensa Street no odi ho no de okase AA Mensa Street bra takrade for enko AA Mensa Street ho na enkrafo so enko adenta SDA junction SDA junction so NIB bank na chi obehu ye kumase so kroma bohia oba se de ti kronoma bohia ewo ye ni adonko bites na ye opposite pe ya fa ya number na ntwa bia number na ye 0243 40 83 0243 40 83 0543 00 94 45 0543 00 94 45 yemeninti enema bebe na kama me betimi aka ho asem enema ma start aboboy emre ya start ya ye nimu ye program ye be start ya yi ni makoma ni ya chechem fibroid ovarian cyst hormonal disorders menstrual problem ebia ode ni infection said ya infection iti ebia no your betwa ni ya dey ya boaw brajagris ye see ye home of babies jagris there me jitum so oba obewa fa ho afa ba ebia wo de no ye je empire body wo de ne spiritual problem ye kan huma sem hunam asem ni nyina no ebia wo de ne de spiritual problem ye wa asofofo a ye ne wo betwa nyankopon anim na ne wo bompa ye ne ahwe ya se nyankopon ama na nyankopon so ebehu mobo ama se de atie bia no yare bia ha obia no oba jagris se ye betu ase ye bema unhuru yare ne biem ye manfo bebra omo ba ye ho no ye o manfo de di omo hadanse ye ma ba nti se de atie bia no mama me sure obo se de problem ne tie bia no obi bia obeba bia no ono so benya na no yiyine Ghana yare na bu hospitals na doso but yen hwe de ya so mahwe ne ehunu se omo ye no kwafo omo ya so mahwe no mo hu se ampa omo ye adwuma mesim number ne biom 0243 40 83 404083 0243 40 83 404083 and I said 0543 00 94 45 Jagris ye home of babies Jagris ye sinyamia da romenti obewo afa ho afa bampa enenti mo ya wafo no ma ware ache na awo ma eye Jagris eho ena wasamo comedy e de Maa Akos nyame adom ochina e be se transese de abusua pani o sports mo Samia champion ne crew Akoma FM ya de mas but me said the many of CSC ya I'm Akoma FM about 3 to 6